Jwale ka language o tla ba attracta na ke ra wa go no re nka ba attract a go kgonege nne ya awa ba re dilo di monate akrobon a wena ke a te pona jwale a wa re a leboga moroka a kitle ka mo go wena ngwanešo ke no tša sebaka se ke go fe sona ebile ke go dumediša le go go amogela lenanegong la pitšentše kgolo ebile ke tshepa gore o bile le weekente e botse o bile le letšatši le le botse la maabane go fihla re kopana gape le kgono balli ba rena ke ba ba go rogile gomme ke tlo no tša sebaka se ngwanešo jale ka ge ke go dumediše ke go amogetše gore o ba dumediše semmušo o ba amogele semmušo le batheeletše ka moka le babogedi ka moka ga bona kua gae ke moka re tle re kgone go tsena ditabeng prof a ke go leboge malome ka kapa a ke go leboge thata a ke go tamiše a ke tamiše baruti ba porofeta ke a le tamiša mangaka a setšo ke a le tamiša magoši a borena ke a le tamiša ba motse batheeletši ba bagolo ke tamiša ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke tamiša ba batlilego ka mo dipitšeng le kgono ke sa lebale bagalabe ba ke hlolego le bona bontate Malefo le bontate Makua re a ba tamiša le bona magagešo le kae all right re a khuluma ka mo oh se a khuluma ngapha all right ga le dume go ithuta Sepedi le kgono le a duma a re boleleng Sepedi ya a re boleleng Sepedi se se le kae a wa le nna ke teng a tsa ke teng mama ke teng kudu ya le jwa kae gaena re tswa ko Ramkgeletsane o le tswa mo gae ka mo Ramkgeletsane ke ba ga mang Bagantuli all right se se ke mang ka leina Promise Bagantuli Promise Ntuli kuku ke mang ke Mantuli Ramkgeletsane o e beile ga botse mma ke Mantuli a ge tate ka mo nke le mo lokišetšang tate le kopelwana ka fawe ya ke Ntuli Lucas Ramkgeletsane ke ntate Ntuli ke Lucas ka kwa Ramkgeletsane ke nna Joseph Malombo Ntuli Malombo ya mhlalo wena boragi bolo na ngani volelile ne ngenzele ngidlala ngakho futhi ngwesa no goalkeeper vele naye asala ngisaje secata mhlalo kwa ya ngibetha all right no siyathokoza mhlalo kwa thokoze khulu ya re lebo o kinya ke lo re mhlalo kwana wa periskipa sa go swana le saka dinya ke lo swana gape ya okay ya di thoma ke papa ka mo go ba di thoma ke mo khaitšedi ya ka mola ke ena a rometše molaetša mara ka kgahla ke ge ke mmotšiša ke re ka gore o ka re wena o ngwana ene o ka re o setlogolo mara o bolela mathata ka lapeng la bommago na ba ka moo ba kae a re ba gona ka re ba kgopele gore re ba bolediše ke bo malomage ba o ke mogatša malomage go era gore re swere batho ba maleba ba ileng gore re tla kgona go berekišana le bona ga botse ka kua lapeng la ga Ntuli jwale ka ge Promise le setlogolo Promise sebaka se ngwanešo ke sa gago kapa ke re ke sa lena sa gore le hlaloseng dilo ka moka ga tšona tše e leng gore di a le tshwenya ka kua ga Ntuli dilo ka moka ke ngaka Moremi ke nna ka kapa ke Malefo ke Makua ka mola thekgang ditho le tšee nako ya lena le re hlalosetšeng mathata a lena ka moka ga ona ge se a tla ba hlalosa mola mogatša malome o tla ba theeleditše gore ke efeng ye o sa e beng gabotse kapa ke efeng ye o sa e bolelang o tla tlalletša nabo malome ba sa wentsang jalo mara nnete fela ko gore re hloka ditaba ka moka gore mokgalabo a ga Moremi a tla kgone go tseba gore
o le thuša go tloga kae go fitla kae ene o le thuša ka eng le eng le eng. Ge le ka tlela bolela dilo di half go tlo ba le tše ileng gore o tlo re ga le thuša godimo ga tše le di boletšeng tše le sa di bolelang tša tšwela pele tša le tshwenya. Jwale ge le di boletše ka moka ge a le thuša o le thuša godimo ga tšona ka moka re ya kwana ke re bana bešo. Ga go sane go mo le tlo mmonang la dula fase le ena la mo hlalosetša ye ke yona nako ya mathomo ebile ya maleba gore ge re kgaogana bošegong ba lekgono re kgaogane a kwele ditaba tše di le tshwenyang ka moka ga tšona mathata a lapa la ga Ntuli, and then a kgone go tseba gore ke ba thuša jwang ba ga Ntuli. A kere mathata a bolena a tseba ke lena nna ga re a tsebe re tlo kwa ka lena gore le tshwenya ke eng. A kere batswadi le lokologeng le di boleleng ka moka le se ke la šia selo morago. Nkore ke bapale sengwenyana se se fa sengwenyana se ke sona sa go lokolola promise gore nketle o re fe ditaba tše ka botlalo ka baka la gore wa tšona re ya di tsoma man. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Difounu di ba silente ga re bitše maina a dingaka a ba porofeta le a dikereke mo moyeng. Ge ka ba motlho mongwe ke laya e nyangeni se letlano e bja gore wa re ile ra ya ngakeng ra hwetša jwale ra ya kerekeng jwalo ga re bitše maina a baagišane ka maina batswadi ga re bitše maina a dikereke jwalo ka ge šete ke tlhalositše. Se sengwe gape ga re dumelele mahlapa mo moyeng, and then se sengwe gape ga re tsenane ka ganong ge o nyaka go bolela o emiša letsogo ke moka o la ga fetša ra go fa sebaka le wena wa bolela, and then ka baka la gore ge re tsenana ka ganong e tle e ba o ka re wo a tsenang o mong ka ganong o šitiša wo gore a se ka tšweletša tše dingwe mola nna re nyaka ditaba ka moka. A ke re letle mo le tlo nyaka thušo jwale nnete ke yona e thušang motho, nnete ke yona e godišang motho, ebile nnete ke yona e nyakegang gore motho a hwetše sa se nyakang. Tia dille kgaetše diaka thathele lithuba ngiloshise baba Mremi nontate Kakapa ngiloshise nabalaleli beMotse Radio Station. Njengoba sengishilo ukuthi ngiupromise wakwaNtuli eRamkgeletsani ngizela ngenkinga yakagogo shukuthi qale ngiqale from kusaphila ugogo bekahlala nami, kwathi ngelinye ilanga makazokugula kwavela isivunguvungu kwabe kuthi ubethwa stroke. Ugogo wahlala nokugula lokho until azoshona, ene actioneni kwakhe ngithi yena nomalume umalume lona bebangazwani, beklezi kuliwa right through kuyaliwa. Umalume uthuka ugogo, kwaba nelinye ilanga ugogo athi kumama ubhutange umalume like amuntu omfishani mara ubuso ngebakhe. Ugogo simbeke jama kancane ugogo uphupha umalume umalume umbona njengomuntu umfishani tokoloshi mara ubuso bakabani ngebaka malume. Okay ungaqhubeka. Okay ugogo abhubhe ekhaya akusiba abantu abaphumako since ngabelethwa bengabangaka akaze siphume. And in 2022 kwabhubha umalume ubhubhe Skirleki ngoba ngathi beka emnyanyeni makabuya endleleni lapho kuyiSunday shuthi wawa lapho bomthola nini ngomvulo ekseni athola babantu muphilo batshela lo okay ukuthi udinga idrip December. Shuthi mina ngifonela ngimakhelwane ekseni uyangitshela ukuthi kunomuntu la egate ekhenu yakagogo wakho ene ngathi uvukwe bezimo uyasho ukuthi la ekhenu kunendo ene wakhuluma nangomalume lo wabhubhayo wabhubhela sazi ubhubhele endleleni or eclinic apho.
washo ukuthi kunento lana egeyidini esihlahleni umalume bekakhona abomalume zange bamvumele ukuthi angene. Okay right, washo ukuthi ende kuzokuphuma esinye isidumbu. Saphuma vele mamkhulu wamashona. Jama kancane. Malume muthushule umola gating uri o bona selo ka mogare ga lapa. Ene selo se se mo motlhareng. And then lena malume le gana a tsena. Ene motho o re lehuli etla le lengwe. Ene se se o re ke nnete lehuli tlile. Wa ile be le mogane tša tsena motho. Re mona ka re ke motho a tswang mo jwaleng go di taverning so ka mkhona etsa ka hona. Oh le mmone o ka re ke motho a tswang go tonwela madila. All right, o ka tswela pele sese. Okay, Max senjalo la yena lo muntu lona beka se gate njengoba makhelwana ngitshela ukuthi enokhulumile promise ukuthi izinto zakagogo kwakho azilungi. Bazokuba khona abafundako ene kunjalo amakhazi nami achadileko ayi2 babhubhele babantu babo. Omunye umntu wakhe wamchiya. Enenthina abanye laba amakhazi nami sinaba abantu mara abantu bethu sihlezi nabo kumnandi mara yokuthatha abayiphathi. And then kuthe kunjalo inyanga yona le epheleleko le sibulunge omunye godu malume. Nangihleziwa ngedwa ngathi awangeze kwakhonakala. Fanele ngibawe usizo ene nangaphandle kwalokho umalume nangu since 2011 uphathekile ukuthi uphayethwe yini asazi ngoba ibile makanje ungqono bekahuhuba ngathi inyoka umalume lo umalume lo malume ga botse ba bothata ba gage ke eng sese angizobabakapa mtate moremo ukuthi ekhaya abaphumi ngathi kunento ebavalileko abaphumi. Okay. O ka tswela pele re botshetse dingwe. Ngithi umalume banomfo wabo abazwani. Umalume uphela ihliziyo umalume loyo ngale. Uphela ihliziyo wathi ukhuluma naye mhlambe wakhuluma ngendlela angafuni ngayo. So mari kuyaqatshwana khona lapho. Ngoba ngikhuluma nje wakhe wabetha nalo obhubhileko lo ukuthoma lo wawako lo gikhona ambetha. So ikinga angazi ukuthi yini. Malume go ra thome go bajwa so go diragetseng nke le ishe mo go malume ganyana. Bolwetse bo bothomile ne malume. Sure. Bothomile ne bolwetse bo malume. Bolwetse bo bothomile ka 2011. Silo wane lwale kina ni 14 years ke tswere ke bolwetse bo. And the lady bo re bon thome bolwetse bo. A ke tsebe a botse re bolwetse bo. Bothonge bo kostile keng. Mara ntse ke tsebago ke tseba gore sale ke le tsore ya ke le ko mmoitsofu ne jale mo mmoitsofu mo me ona le mthalo mongwe a nratile ne mthalo a nratile ka re ka ba ta me mo yena gane ona le monna o mongwe wa ratana le yena ne and then nna ka dula mo mthalimo o magausi le mthalio monna a mpusha ari tloga mo mthaleng wa ka yona nna ke maikala o nkuba jwang mo mthaleng wa ka ne yona nkuba so o nkuba ya ko mbetha motho a vela thoma go nkitimisa ene mo veli mo shopong go niwa majwala mone a nkitimisa ka thoma ka round ya shopo a so round ya shopo e kana gore motho mo sotong go baja o tlo mbetha ke saka ka topa le sekane le sekale ke le ka mmesa ka lona mo shogong le sekale a tlo mmesa mo lona shogong
ke kutlhile gore ba re batho bao sa le ba tsopa leseka leo ba re ebile a re moswaretse motho one ra motsogela ene batho ba ke mahlangano a mongwe ba re o nna keane and then ba re go dira ka mokgoo nna ka se be le bothatane ebile le motho oo o phitse man o phitse nka re 4 years after 4 years motho a hlokofala jwale ka nagana gore ba re ke nna e ba bane motho ba re special a sa le ba mo fa ka lesenkane a ka kuthietsane gore ke nna le ke nagana gore ba santse hlokofala yona letšatši leo mara motho o tšere 4 years ne jwale a ke kgone o tlhaloganyane o ke ka tloga toropong ka 2011 ke tsene mo gae mo e ke blasterela magoa gabotse ane magoa ba nratane ka tloga toropong ka gobane toropong go sena le mmereko mmereko o tšere ke batho ba bangwe ba re ke matswa ka ntle gore jwang ka re nkampane ko bereka gae mane ke yo ko blastera a ke fitlha mo gae ke thoma ke a bereka metseng ba mpatela ka fitlha ke mo metseng e mengwe ya ringaka e wrong ka bereka ao mafe a ke seno bereka mo metseng o bampatela mara mafelelong a ba kwana le nane nna kana ngala mmereko ao mane go ya le go ya awa manna ke no re ke bereka mo gae ke gabotse mane e mo bereka mo gae ke saula ao kana bona tlhogo ka e thikinyega a ke re ke ka e swara tlhogo ya ka ya thikinyega ka makala jwale ka fetswa motho mongwe nkare wa hlanya ke tsamaya go swana le noga bana ba ntšhaba a ke sa tse le go bolela ke kgone ba gaya bankwi seatla sa ka se sa bereka sela sa go blastera ene be ke tseba mmeleko le gone jwale voice yaka a e rege o na le ntho engwe ya nkgobatša mo mmeleng wa ka nkare ke noga bošego ke robala tlhogo yaka kore go na bošegenyega ke re ke a e swara ke kgone ene mlala wa ka o nna o gobane mlala wa ka o a o sa ba straight ne ene ka mo gae re kereile ntho engwe ya gore makatša thata nna le abuti ya ka re a lwana re išana dikgotho maphodisa a re abuti yena o a ka o a re kwana ebile le gone bale a re boledišane ne mara a ke bona batho ba bangwe ba tsamaya le abuti ba bona wa etse ko mnate ba thušana ba dirang mara nna ke sira sa gagene ene ntho mmakatšago mma waka sale a na le 74 years mma waka a thoma a nobetswa ke stroke ka makalane o tlhokobetse bolaile ke stroke seo mara be senako ya gago ra tlhokofalene ao after ngwaga o so fele man stroke sela gore sebešile nna a sa tseba gore ke stroke empetsilego e mara difo mama ka bele e se sebaka a lwala le nna ka lwala o fetitšang mama wakane ao ula ke ya butaka kuno ya mnyanyeng a butaka ao fantse a boya gae a timela a butaka a robala mo gongwe nkare go mmela jwang so jwang bo nkare ke metse so ke timetsene a butaka a froga o etse mo a o swanele gore a butaka o yena a butaka faya a o mosola a fisa mosola mola a o jaka a sa kgona bulela a sa kgona dira selone a buta mmitse ka lena a sa bulelane a ba babetša ambulance a ba mo fa ka gare ga ambulance a ba thoma ba ya kua bangwe ba seabuswa kene a butsa ka a tlhokofala rena ra makalagane gore go iragalang a butsa kano tlhokofala soma rena a ra e tsamaela ntho yone ao o itse go sabe wa sela ntho eo ao kwata motho o mongwe ba re motho wa ga phasa ba ya jeleza ke bana ba baetso le basadi banyana ba babedi ao batho ba marana ke makedi ba re wanetse go le dikeleza a thila metsi ya yotlhe ya ramogeletsana o tile gae straight mo gating a ja bulela a re ka mo bana ba mo ba rutegile ene ba kere mmeleko ene go na le setupu se se tswilego ene batho ba mosije ba seya magato setupu seo ne ene gone jalo go na le selo se se ko mshareng koko kwa mshareng se a nsega selo se ko mshareng ke selo sa mohuta mang selo se wa stil maro buletša re kere go na le selo mo mshareng se a nsega ore ke noga ore ke ngwala ena buleng a ke ntlhaye ke gopela
ka gore ke tlene man ke tlo ibuja ditaba tsa ka mone a butaka a mo ganetsa go tsena ene nna nka be ke le gona nka be ke modumeledi ka gobane nna be ke se gona be ke robetse kwa motseng wa ka Tshukutsane e segale a butaka sa la tlhokofala gone jwale leholo go le tlile gape le kile ko a buteng wa ka a butaka o no lwala skirlet man before 6 days jakila bo 3 tsonga ru ya klinika doctor o re ntho swanja tene be 3 ba direng a mo fanisa fisa ngai yena promise o tloa from go ya Denelson ka transport o ru tlo tia a buta kumusha kwa a thushela kwa kliniking abuta ka sanya tene ka koloi abuta ka o se ja sogofedina yale nna ke tse ga botse ka mo gae go iragalang ka rena rena re a ke tsa re go bea thušwa mo o re le rena ke re thushe ge re tshwane le batho ba bangwe a re gane le go le gona maseng le go ga go latelelana ke dumelelana le wena ke a leboga jwale mosadi ola wa kua wa go ria gore o mese monna ka leswika o kae msadi wo nakwela kili moitlofu msadi wo o ba na jwala le nna le kinwa na kweo le monna wo o ba na jwala mara be ba bereka diploto nna ke bereka Leicester ko Ferrytlen ya jwale msadi wo a ke sale ka jwa tropong ma ke mtloga ja le gona ko diplotong ja moitlofu all right nto nna nkushang bohloko ke gore wa ba jwa o hloka thušwana ke mengwaga e metelele ke na le 14 years ke lwala a ke sa kgona go bereka one ya ke rwala dikgongonyana di ka di baka mo gae gore ne mo gae mo dikgongonyana le ntirele tšheletenyana a go nyana ke sa tsamaya gone meskene ke mre mo fela ke tsamaile daga ya ntsha go ban transfer la distrito go ya rikia Baragwana ya re tsamaya o ya kwa pizza se mangwen kile ban cheka ban faka dilo mo tlogong mo aba tshwana cheka mo o tla ya ntsha karata e yari nna ba le ke na le bletse ba goa mara senki wa le gatine awa na bile ka tsamaya le doctor ka tsamaya ke jale ka kgone wa re ba ndirela mundende one ya ke ka tšhelete ya mundende ke phela le yona ke phela ka yona mara tšhelete ke tšhelete ya dikekoblo nna ke sa le mamomsa be ke sa dumile gore ke bereke ke tsela tšhelete le nna ke itirele dilo tše botse tšhelete ya mndende ya ntirele selo nna ebilene koko wena o di tseba buantše tša ka mogae nke ye moga koko ganyana sanibonani yebo mama njani siyaphila njani siyaphila ngilotshisa nabalaleli ngiyazazi ezinye ngiyazazi le yento bathi kwafika umuntu wathi kunendo ejardeni nami ngayizwa ngoba angihlali nabe ejardeni bangitshela manje ngabuza ukuthi umuntu lona kafikileko athi kunendo yena uthumelwe lidlozi why angakavulelwa na yeah wangitshela umkhari bami loke wathi mina bengicabanga ukuthi uselile utshwala okay kuyile enibatsho wakhuluma wathi la ekhaya kuphume isidumbu ngebanga lento le ekhona ejardeni akukapheleli lapho sazokuphuma indumbu sathina sahleli koke kuthulekile last year December wabhubha umkhari bami Limpopo usesabo so mara nje skirlek naye masinya man simbeke nge-25 December ngo Christmas kuphele 6 months enyangeni leyo 7 ngem4 bekuzem5 besibeka ubhutabo akapheli unyaka manje sesiyabuyela entweni leyo ukuthi
musinto lekusho ukuthi iqiniso ngoba umuntu lo yawatsho ukuthi lesi siphumule kusidumba kagcini ngaso sazokuphuma indumbu and then okay phambi kwalokho before kadenyana zinengi inkinga zalapha kwaNruli ubaba wakami ubaba ongitshadileko wasowaphuma naye ngendlini wakhamba ngenyawo waphila until now khona uyaphila nakunezifo nanoma kuneminyanya imbereko efamilini uyaba khona mara kwakhe akayi total so nalokho ngicabanga ukuthi ngenye problem ge o lebeletše bagalabe ba why ba sa kwane kuku hey yabona leyo iyangihlula nami loyo mbuzo engizibuza wona ukuthi ngoba abantwana bomuntu wayibalwa so ene bona bayalwa uqinisile ngelinye ilanga balwa kusebusuku ngabe ngafonelwa bomakhelwane bangitshela ukuthi iza uzokulamulo abomkhari bakho labayalwa ngavuka sengilele ngaye nangifika ngale thola lo ubovu ilihlo livalekile batsho lo umbethe ngesitina siyathoma ke sikuhlagela ukufona ukuthi akhona ukuthola isizo akhona ukuye clinic waba khona ke linye isokana nalongela kwaNruli umntwana kaBhutabo wakwamamkhulu wasiza ke wayeza wamthatha ngoba besiloku sifonela ama-ambulance angezi wasiza weza wamthatha wamusa eclinic mara ukuthi bebabangani until now angazi ngoba ngathi nangimbuzako lo zange ngimbuze ngoba wabazivalele zange ngimbone nokumbona bengimuzwa ngokukhuluma ngabuza lokuthi nibangani wathi batsho ucime iFM ngoba bekafuna ukupheka baneplaga eyi1 ekitchen bekafuna ukuplaga istove apheke wacima iradio ililiswe ngilo then lo batsho so ayisusa negalokho wathoma walwa bewabethu ubhutakhe lo ngestina okay abuti bothata bo bogolo ba gore lelwe ke eng bothata gore no ba ka wena radio ha una bothata ba gore lelwe beile mathomo o bethwa ka stina ne le mathomo mtlogolo wa gana ke mathomo lelwa se mathomo lelwe ke la bobedi lelwe sebakwa sa lena le baka eng malome sa mathomo sa go bola botse ne le baka ma sa bobedi ka tsiwa ne le baka yona thapo ya mhlakase mogala bo boletse ra le boledišane ene le dula ka moka ona o jwao ka ora lekwane o molomong wa pia pitša tša gage tate ke boletse gore kapa ke kgopetse gore a re duleng dinneteng ba gešo ge re lwa re le bana ba motho ke taba ya go kweša bohloko ebile e ješa dihlong mara ga e tšweleleng gore go a lwewa ga go kwanwe mohlomongwe e ne nako e kaakang ntwa ya lena ene e hlotše ke eng and then gore mogalabola a tleng a kgoneng go tseba gore o tšea le menoga le lefe la go nyaka go tseba tlholo ya ntwa ye e leng gona ka gae ga Ntuli o boletše gore ke mathomo ka re motlogolo wa gana wa bua wa ra wa e beile la bobedi mara ga le boledišane le baka eng e fa malome le kopelwana mola abuti o ka re wa itšhaba abuti o ka re wa itšhaba a go tle le kopelwana ka mo go malome ka mina o butane angilwe naye wa maregeregene o butane o dinglwe naye mina ena ngikhuluma imthele ngikhuluma eqiniso bolela Sepedi malo ene o re ke bolele ke tsebele mara ke bolele Sepedi la bana ke bele ke sela le ba bedi ke a siba Sepedi yeah a botaka mma o itse go hloko mma shobe a hlokofala mma shobe a hlokofala la ke le gona mma a bitsa ngwana a botaka o faya a le bongane itlamo bongane ata a le yo ngwana ka
ngwana ya bongane motho wa kufa wena bongane e ka bona ke bona bana ba ka ba tsa sale ba ira ba ba ka motse wo ha o ga ya mane mase ja a so be me be ile 6 months me o ngwa so wai abuja ka na o nkadile no e ka bona na be kina ka ngomdingwa wa to mo gai ke skanda se si wan mara be una le manwa ka o lwala and then amagela ntlo ona mo ka mo jardeng ya gai ya na ka mo jardeng ya gai ya mane abuja ka na ka mo jardeng ya mamaka abuja ka a thoma ari nna sa uri ke ska di berekisa di biana ja mamaka dilo ja mamaka ke ska di berekisa ke tsamaye go reka di biana jaka wele na ka makala go wai gane a di ari ke ska di berekisa mara yena wa di berekisa no ka na ga mutho ga mutho wa nina ga mutho and then ntarina ya thoma mo re yele re ilwa le yana le tswele lena an sorisa ke biala an kutsetsa dilo and then o rekisela batho ba bangwe ne nna ka bona le ka sokola se mankuba le mo gae no and then na ka thoma ka police station yana ka modire ya protection order ya ure one thing protection order ya bang direla a ba yon direla mo mara I am tshwika ka filo protection order yone e ka wana o ba tsama ya e jwa ding a bua mangere ki reka angera ki reka I know wena mo mereko wa gago sa go tlogele mereko nyana o tira mo msing wa gago meleko ke makale wana ane mutse ene le nna mutse akina wona ke makale sa gore mara a butse abuja go mara a butse o mpaki tjangina and then ke lwala ke tsamaya go swana le noga ke go ba mofana ke kwa bosuku man abuja ka tsene mo ke robetseng gona a nule botwala a diamond wena masenrako sorry ya no re gopela tshwarelo ba tsheletse mo a gole liwe kebo le jino ba pilu ya ka sorry ke gopela tshwarelo so abuja ka a thome a le naga a na ga boya gore na motho a thoma le na so nkampane no ke thome ke mushutsele ne ke mushutsele go ya gela la panyana la ka go thukuko la panyana le ke la mara a ke ga bulela ke ntse ke ba ke tshele ba ba ke motho a ga ke na ga riagishane re tsane le batho ba ba right a re dien so ba gesho lentšu le malome a lentšitšego o le kgopeletse tshwarelo re a leboga gore o le kgopeletse tshwarelo e bile rena re kgopela tshwarelo malome moroka ge ke theeleditše ntwa mo go banna ba ba gantule mma go bona ke ena a fošitšeng ka lebaka la gore o ka se re o ne le ngwana wa last born and then wa be o bitša abuta ge o mo fa lapa o re wola o monnyane a e kae and then malome o feitše go senka sephetho sa mmage sa gore o mo fa motse and then a thabela go fiwa motse mohlomongwe ka baka la gore dipereko di be di se gona ka matsogong then a bona gore jwale ke popile and then malome a bua gape a feila go tseba gore ge ba mo file motse wa gabo gora gore e sale gabo ba kore a hloka go tseba gore e sale gabo batho ka mowe ene wo ko monnyane ene malome ga a swanela go tšeela morwarra ga advantage ya gore morwarra ge o a fokola o swanetse a tšwele pele a mo hlomphe jwele ka ngwana gore ngwana le yena a tla kgone go mo hlompha go ka no be go ne le boloi le dihlare le ditokološi tše e leng gore di dia gore ka mogae ka mokhe go be le ntwa ye e sa feleng ka fase ga mabaka a rileng mara malome ke o mogolo
ene malome ga a bajwe go bajwa o go ira gore malome ke maikarabelo a gage go netefatša gore o hlokomela morwa rrage ene malome o swanetše a tsebe gore ke maikarabelo a gage go protecta dilo tša lapa la gabo for bana ba gabo ka moka ga bona not for yena ga go kgonagale gore motswadi a ka tšea lapa a lefa malome wa ile le gore go ne le masogana ka mo morago na masogana a e kae ka baka la gore re a tseba ka moka ga rena gore le ka Sindebele go ne ke msale kae le bitša jwala kere go ne le maswaphela a kere jwale ge koko a tšea lapa a lefa a butuo mogolo wa ile e le gore go ne ba bannyane ka mana o dira phošo ene o jwetse moya o e seng ona mo go tate ke ka baka le tate a dulang a tsogela go la matla ene wola o a fokola o tlo mmolaya ya ke bona se se ka ku emisha letsogo bolela nnete malome ene ke rata kgopolo o mona malome o kore o affectegile mmele mara kgopolo ya gage kgopolo ya malome e sa bereka mma gore na ke bona o mitše letsogo endabeni lena yokuthi ugogo wanikela akusingumalume lo ugogo wathi ngimi nobongani umntwana ka wathi angifuni ukuthi niphume la mdeni kade umuzi lo ugogo ene yena bongani loyo sikhuluma njena entate kakapa ubongani akaziwa ukuthi uyephi ubongani wagula akhona le kagogo ubongani wakhamba wayetronini ubongani wabaleka khona lapho asho kumama ukuthi yena ngeza sakhona ngoba ubona ukuthi akatholi isizo ubongani asimazi ukuthi uyephi wabaleka etronini ene etronini banganikhelepi ukuthi ubongani atholakale awa zange bakwenze lokho ulahleke nini ubongani ukhambe December malume ngithi so una 7 months angekho ningazi ukuthi asimthole asazi ukuthi anazi ukuthi uyaphila nofana uphuphile okay nikena phuma nayo mhlola nayo ngumfuna mhlambe malume sihambile ukuhamba khona sazi phande sikuphi ukuthi abanye bamkhomba ngapha abanye bamkhomba ngapha okay le nna bua ka moroka ga ke kgopele tshwarelo go lentšolela le boletswing re kgopela tshwarelo le malome o kgopetse tshwarelo ba gantuli le na le mathata ene ntwa ka ye nako a inyakege go lena le lebagane le bothata ba gore bana ba bajwa le a hlokofalla a lebe le kwano yona metse mebedi eo ba itlogetseng a ine bophelo ke bona ke sa bolela se se shule go emisha letsogo bolela se se re tle re kgone go bolela na ngaphandle waloko mina ngengabhudanga ugogo shuthi ekhaya isithembu emzini kagogo mara ugogo shuthi kwathi ukubhubha uba mkhulu gogo omncane wathutha wayozakhela lapho kunye yeah ngambhudanga ngitshela athi proming ba ukhambe uyekhaya uyokulungisa umngamalume ngamtshela ngathi bekuzokuba nomnyanya ene nomnyanya lo bengawazi mina ngiye ekhaya ngiyokulungisa ngamtshela mara indaba le yazange ngithathele ukuthi ngiphume nami vele ngimuntu loyo angikhona ukuthi ngingaphuma and then yena ugogo lomncane yena kasenabentwana naye wabhubha shuthi umzakhe nje sovaliwe akusenamntwana ngakwakhe so into le mayenzakalako sengiyathuka ukuthi nangaphanga kagogo into leyo izokwenzeka ngoba napa bayakhamba kancane kancane alright bana ba msadi wa tate mogolo wa lena o monyane ba kae ba ka gogo umncane bapupile kusedizukulu ba ka gogo abelethwa ubaba wenu ubaphi ba ka gogo uma abeletha abolo kanje abomalume kusele
amadoda ba sele ba i5. Okay, motse wa kokola bana ba gagwe ba tlhokofetseng ka moka a o sa le gona o gona o kae motsa hae o gona mo la ramgheletsana mara o ka mo jarteng ya ko hae go dula mo motseng o a hlali mono ke shoka koko ga Victor a go dule motho okay bothata bo bogolo e bile gore mola ya ba yona taba ya go swana le gore wa bona batswadi nako nngwe sesi ba fa bana bothata go njwa le koko gore no wena o se ke wa tswa le ke le re ke bongane le bongane a se ke a tswa le shale le motsola le ba babedi le hlokomele ka molagae go njwa le ge e le gore nna ge ke le moremi ke re ke ya go nyala ke tlo go nyala wa go dula kae koko re ile bothata gobane ga re lena le shale le metsela le ba babedi le tlo ba le bothata ba gore lena mathata ka mola ka moka tlo le bana le lena alright mola gae mola gone jale o setse a botsa ka yo a le noši o setse le ngwana wa abuti wa ka wa last born yena promise wo le seswa ka nyalwa bana Denelton ba dirile ntumo and then ka mo gae go setse a botsa ka yena faya then o dula le ngwana wa abuti wa ka a nlatelago o monyane landi o setse na fela ena ga e be re le 8 gone o tlhokofetse 3 re setse re le 5 o setse banna ba 4 le sister wa last born o 1 sister wa ka last born o Pretoria wa bereka a botsa ka mogolo o mtetema o agile o na le lenyana o tlhokofala mo o banna RDP amra wa school gone and then last born ya bereka e bile nyetsi e agile wa mhlanga ina le msari le bana ba babedi bana ba nang mo gae ba nang mo gae bo ke bana ba ngwanyana o mongwe a ba nang le yena mara think a monyala e gore gone jwale la bale mo gae straight go dula yena a botsa ka o faya ke na a hlokometse lelapa la gae le and then ka mo mtsaneng o be ke nna mona mo sensing sa gae motho wa mane wo yena botsa wa last born o agela bana ba gagwe ba msadi otlhe ka ba monyale o ba nna ka moo o tsaka o i-1 o nna ka mo gae o bana le ngwana bongane o timetswe gore go setse a botsaka a le 1 nna a ka nyala mara ke zamile pleke ke nna ka kwa tshokotsa ke na le room ke dire ke romonyana gore at least na ke bone gore ke dirang mara ke sa le anda gae ka gona ka nyala motswala ka o lata malome mosadi ya gago o kae mosadi yaka a ka nyala a o ne mosadi o ne motse a ke na motse a o ne motse a o ne mosadi nke le re thušeng o ile a ba gona na magobongane o bo o monyetse magobongane ne ke so monyane o be le so monyane okay ke kwele ba re ga le batho le go tswa letlhagela ke mahu a letswe batho ba jwa letswe lealwa ka gae a letswe go diagalang ngwana o timetse sa le ngwana a timetse le ile la jwa lesolo la ya go nyaka go tseba gore na ngwana o kae ka mo mama mo mtsia mo ke zamile o tsamaya ke ra mohlo mongwe dingakeng ba profeteng go no nyaka tsela ya go tseba gore ngwana o ka yena go njwale o a phela o hlokofetse ge le monyaka le ka monyaka la thoko tše dife jwalo le jwalo zange ke ya ma profeteng se ke monyaka ka go mkwelela ba re mkweletše ka site family malome ka kapa e na le bothata ene bothata ba gona a se ba bua le ke ba kgale go ba le mahu a mantši
re ba le leswiswi ge re le ka gare ga leswiswi a re sa kgona go nagana ga botse ge re le ka gare ga leswiswi a re sa kgona go dira dilo ga botse lebelela le lekgono dilo di lokiša ke setlogolo go a bontšha gore batho ba bagolo ba ba leng gona le bona ba sa eteletswe pele ene morero o mogolo ke gore ba nyaka go bona ka mo gare ga lapa le le tswalela ge monna a na le basadi ba babedi lapa la gage le lennyane le tswalla ba lapa le legolo ba le lebeletše go tlo tsoga bothata godimo ga lapa le le šetšeng gobane dikgati ka moka goba dillo ka moka ge di tla di tlotla ka lapeng le legolo ntwa ye ya boabuti go ne mo e tswang ge re ka tla ra nyakišiša gabotse re tlo kry-a re sedimo sa bolena morago kua se alla sa mathomo re bolela ka taba ya gore lena le ka gare ga sethembu sa bokoko be se le jwang be se ne bophelo na be se ne tšwelopele na be se ne poledišano na se be e le sethembu se e leng gore bakgekolo ba ba kgona go dula fase ba plana tša bophelo ba bana ba bona na goba e be e le sethembu sa ntwa na gobane sethembu sa ntwa se na le bokotsi gobane go tsoga taba ya go loišana mo go tsogang taba ya go loišana go tsoga taba ya gore re thoma go fošana ka meleko yela e thoma go fetoga marumo maphelong a rena marumo a la thoma go bolaya rena ge re ka tleranya ka taba ya ka mola ya lehu re tlo e kry-a gore e tswa kae ke boletše ka taba ya family ya go ba le ntwa lapa la go ba le ntwa a lebe le bophelo malome o a bajwa ke tlo ya go yena ke tlo le botša mara ya mathomo re swanetse re ya go nyako tseba gore na sethembu se sa bakgekolo be se ne bophelo na ke sona se tlišitšeng malwetši a ke sona se tlišitšeng mahu a ke sona se tlišitšeng go sekwane ke sona se tlišitšeng gore kgoro ela ka moka e tle e feleletše e phatlalla mokgalabe ga a fetša go robala lapa lela le lennyane le le abetšeng le lefile eng re tlo e nyaka re tlo e kry-a bo malome ba gona le boragadi lapa lela la ka kua le dulang ka go lona se se ba reng ba lefa lona le boima thata ngwana a tšhabileng troning go ne ba porofeta go ne nto ba mmoditšeng yona mo gongwe le yena ge e le gore nke ba a gapeletše go a go dula ka gare ga lapa lela le lekgono mo gongwe nke ba a sa phele ene ngwano gore a sepele lapa lela go boletše gore go na le selo se dutše mohlareng ge o ka bona ka gare ga lapa go e ba le motho o motee a tšhentšhang a sepelang jwale ka phoofolo gore re ka mo gare ga lapa le go na le noga ye e sepelang ene noga ye e ne le morero še e golofaditše abuti še e sentše bophelo ba abuti gone jwale go sa ba le manyalo ka kua gae go bontšha gore lapa lela le na le bothata a gone party ka kua gare ga lapa a gone re ka ria modiri wa ditebogo ka mola gare ga lapa ge go tsoga tente ke lehu re boloka o mongwe bohloko ba batho ba babe ba kgona go tšea mabele thoro mabele a re phasang ka ona ba ye go bereka motho ka ona gore ga a santše a naganetše dibotse kampana a nagane go ya go nwa dilo tše bohlokwa ka moka tše di santše di dire ke banna o kry-e banna ba kgoro ka moka ba šetše ba ba berekile re lebeletše nkgo dilo di a senyega batho ba bajwa batho ba hwa a gone manyalo ebile a re kwane pitša ke tše pedi ka gare ga lapa motse wa thubega re swantše re lebelelelo tše bohlokwa ba re shifta kgopolo ba re iša mo bona ba nyakang so o setlogolo sesi o thomile taba ye fela ke a tseba gore ka gare ga taba e na le boima gone batho ba e ba kgatlhang re tlo go le kgona lapa lela mara bothateng o bona motse o neng mahu a mantši re ka leka go berekana le ona re tlo leka go berekana le ona fela tshenyo damage e šetše e le gona ka mogare ga motse re tlo leka ka maatla go ka leka go thibela gore tše ka moka tše di diragalang di eme fela ga go tlo ba bonolo ngwanešo
makhu a labileng gona ka moka ga la hlapa ene ga le tsebe gore a tswa kae ene a le tsebe gore marero wa gona ke eng ene a le tsebe gore why mola nageng motse o santseng o no ba le makhu eno ba wa bolena a bute ko mogolo kudu gore a ka hloka mosadi ko mogolo kudu gore a ka hloka go ka dula fase le bana ene papa a ka se timelele ke ngwana a dula no re ke tla kwa ge ba mpotsa gore o kae ngwana a swanetse a babe motswadi wa gage ene motswadi a emelela ye go nyaka ngwana wa gage ene ge ngwana o sa mo kry-e le go le motswadi o sene sele o kgopela mphakati o go thuša ndene le tsamaeng le ya maema le nyakana le thušo ge e le gore a o ne le tsene o kgopela ba difamily ba go thuše o kgone go tsamaya o ya maema o nyakana le ngwana ya ke tlo go fa chance malome o ba juitše o re o sepetse dipetlele a na o be a thekga ke mang a re tlogeleng go lebelela diphoso tša malome nako ngwe re lebeleleng thušo ya swanetseng a ikgwetše a ka no ba ne diphoso a ka no ba ane dilo tše dintšha le dirileng tšona di le kwišitšeng bohloko fela ga a fetša pelo ya gage wa mo kwa motho gore mogopolo wa gage kgopolo wa gage go betše ene o tsebe gore motho ga a bajwa so a sa kry-e thušo ge o thoma o mo thoma o kwata ka pela gobane o ne mathata a mantšhi santseng le mothuše ka ona o bona gore ga le mothuše a ka se ye sepetlele a nannoša leso o fegeletša ke mang o thuša ke mang a kwiša ke mang ditaba gore a kgone di tšea di iše gae kwa yena o tutswetše o tenyaketše mo ena a ka dulang ebile gore ke tenyaketše motse fela o kwa bohloko go bana lapa la gabo le gona ene ka lapeng go dutše o la e leng o mogolo o la e leng gore yena le yena ga ba kwane ge nke be go ne dipoledišano be ba ka sebake extension mola go a go plaka be e tlo no ba re abuti ke kgopela go tswa ke plakile a go ne ntwa felo moo so mohu wa go se robatšiwe o kotsi gobane ba babe ba kgona go mo tšea ba mmerekiša ka mokgwa ba nyakang gore a ye go tšea ba bang ka gare ga lapa taba ya gore le dule nako e telele le palela ko go tswa le ye go nyaka thušo e gona sese batho ba ba gata batho ba ba beela mapheko batho ba ba diba phoofolo e bitswang setholwane ba e dira ka moya motho ge baloi bao ba sa kry access ya go bola motho ba tlo e dira ka tokolosi tše di tshwenyang batho tše ke bana ba batho ba seng ba robadišiwa ge ba ka robadišiwa naga e tlo ba le bophelo robadišang batho ba bolena ba kgone go khutša ba kgone gore ge le ba ele ya kua le ba llela ba lekwe badimo ba borena se batho fela re tlišitše ke bona mo lebelela gore lapa la bolena gore le ne mathata go hlokofala batho ba ba tsebang mathata a lapa le mara mo ba yang ba palela ke go ya go tla go ya go lelwela gore ba tle ba kgone go tliša tše kaone ka mogare ga lapa le boletše lentswe le lengwe la re ga le gane lekhu le gona mara why lekhu le babaletše lena why lekhu le babaletše go tsena ka gae a gone gore modimo a ka phela le go baditše ka mehla le ka matšatši le dirile eng why re swanetše go gobatšwa le bethwa ka dikgati le dirile eng le rialo lengwalo la Hosea 6 le re modimo ke yena a re gobatšang ebile ke yena a re fodišang fela a ka se re bethe mehle le mehle gona a ka se re bethe re se ra dira phošo re dirile phošo kae ge o ka nyaka go itseba diphošo tša gago o tlo kgona go tseba gore ke thiba phošo kae gore ke se ka hloke sa bethwa lapa le le hloka kwano lapa le le hloka ditaelo lapa le ka molomo o ka se le kgone sese no o ka se le kgone ka molomo o berekile mmereko mogolo kudu go tšea lapa le go le tliša fa ntwa tše ke tša kgale di be di nyaka bo malome gore ba di lokiše bale a ba amogele gore di padile ke nakwa gore ditlogolo di sware di leke go lokiša then ba tlo ba le bophelo ene a se phošo gore ge o kgopišitše ngwaneno mo kgopele tshwarelwa go swarela ge o le mogolo ka gae bontšha bogolo ka go ikokobetša ka go leka go lokiša
ge batswadi ba robala ba go šia le mathata ka gare ga lapa a ba re gore ntongwe le ngwe o tlo ilukiša bonolo easy no nthongwe le ngwe e loka ga boima fela e loka ge o tekemišeditše go ilukiša wa ikwešiša ke bone o ka re bo nyaka go bolela ke se sure ke malome alright nna ke di Joseph Malombo excel ke tsena mo tlaleng ya ngwana a bute Bongane Bongane o ke ngwana a bute and then a bute o sa ka le nsadi o go Springs nsadi a o sabile wa Zulu Natal a sa ka le a bute go Springs abuti o bile le ngwana a le ngwana ko gae le msadi o a sa ba monyala ai go ga Zulu Natal ni a yo ba botsa gore au a se ngwana le ngwana le msadi o le le tibisa ke tibele gabo msadi o le gabo ngwana ngwana o le yo alwala a tibi ba gabo wa Zulu Natal ba ga Zulu Natal and then yena msimanyanola utabelile wa lala and nagili excel ngwana ke murata thata sala ga no ba di sa di pulitaka e le ba tsa ba sa gae ba nkutsedi di di puliteo frogo ka mo tšokotša go tsila yena ngwana a botswa a tsompo ya ra ngwana le bodika gago robetse ditswanena gare e a ra ngwane ba di kere dipodi tša gago tia ka tsamaya le yena ka dipodi tšaka ba dutite ga bona le mšala wantsi ba seti ya go makelwane ore ba lašile koloing dile ene be le dusa le o dusane le yona le sankwisa bošoko mara se sekolo ngwane o la Bongane o itsaga dula Droning kuwa a tlola ikitalla gore a tla mo gae fantša sabile pudi a gona motho tseneng taba Bongane re fa ko Facebook mo kae a re nna a ke ne wa tswana ke ne selo wa gae ba ntlhokomele ke na le borangwane ke na le bomangi ngwane la o tlhakana tšwago ande nna o ya ka nna ka moratane mara ke robe ga maatla gobane a botsa papa kake ralwa ande nna sa yo kobele ke tla ditšhelete tšaka ande tša botsaka di ya majwadeng ane taba di ena ngwanola nna mara maatla ke tswa ke re ya kae gore ngwanola ke mothoke okay abuta ga ngwana o itse o ska lebelela papa gage o na thusa ngwana kenya go motho sa ka le kenya ka gore a tle mo gae ngwana le nna ke ke motho ke ka ke molatelelane jale le kino bolela se ka ngwanola o timetse o feng a tsiri ba gabo o no tsima mo gae mama ga ganyala o le ba rugane la butaka o nna se a botswa o na mo RDP le bana ba bangwe Bongane ro yetse na mama ga le yana mama ga go a moninane le yana a butaka yena papa ga go a kwani le ngwane ne o ngane mbuditse ne a re baba o lwa le nna a ke tsamaya mo o di o pedi ngaole o tleke pleke o sa o bere ka o tiri next ne Bongane a ru na ru mo nna tere o ru mo na o robe o tiri sio mara ka mo nya ka dijo ka monna ngwana la o stress ke lo sakane tsogo jwana a sa tsiba o rwantse thusa tere kae o ba tshebedi konna le nna ke ro ya amanda ka ba ka la o taga ke tsibi na go se botata keng amen papa wa Bongane malome o bolela gore wena o swara tšhelete go o swanetše o leke go ema go nyaka ngwana wena wa itšea wa go nwa ai a ke gopole ke dira jao nna ke a mo nyaka Bongane ta ke mo kry-e maleng le anwa papa e ona re ana le gola modende ee and then ka gare ga tšhelete ya modende o hloka tlhotlheletšo ya gore o ka tswa wa ya go bophiatladi olele go tseba gore na ngwana o kae nka se palele gona jwale nkane o sa ya tate gape go hlola e seng gore ba go phethele ditaelo go no ya kua ga moremi ba tšholle ditaola ba go botse gore ngwana o thokotše dife ke 300 jwale ka gare ga mogolo wa gago o bona o ka re go ntšha 300 o a senya o kgonagale
ene mmago bongane o kae o gona mo motsia mo diatipi a le sa dula ka moka a sa dula ka moka mme o go ya ka polelo ya malome o tswa KZN o tlile ka wena mo seabuswa mo and then ga o fetša go mo tšea kua makgweng o mo tliša mo la hlalana wena wa šala ramogeletsane yena a tla RDP o sa ya ga gabo a le gana sa ya gabo salafi wena o mo tšere kua makgweng o mo tlišitše mo ya nape ya ba moka go ra re ga gabo a ba tsebe gore na mmage o kae moroka gabo mmago bongane a ba tsebe gore mmago bongane o kae a ba tsebe gore wa phela goba o hlokofetše goba go diagalang ka yena jwale go timetše bongane jwale ba gabo mmago bongane ba timeletše ke mmago bongane jwale ba gabo bongane ba timelela ke bongane dikgati tše ka moka di a kua go tate ba timetša ke tate a ke re tate ke yena motlhokomedi wa bona ge mosadi o motšeri Natala o tlile le yena mo o tlo ba motlhokomedi wa gage o ka se nka se ye go tšea mosadi Eastern Cape ka motšiša mo ka fihla ka mohlala tate wena o a go tseba kua KZN ga bomma go bongane a go tsebe jwale ge bongane a ka hlokofala o tlo botša mang gore bongane o hlokofetse swantse a bolokwe jwang ke fa mohlala gona re ka re ro nyala bongane re o ya kae a tate mathata gago ke ya mantši kudu wa o mohladile mmago bongane pa a ke yena tlhaleleng nna se se o emiša letsogo ka ko sese malume akakhuluma iqiniso yena a ne nnete go tloga mathomong a nayo nnete go tloga mathomong a nayo angali bengisesemntwana mara bengibona into yenzakalako bebalwa khulu banomakabongane kwagcina la umakabongane azokuhlaba umalume khona ngomukwa then ugogo wathi kungcono yena umakabongane akhambi mmago bongane o rakilwe ka gore o hlabile malome ka thipa bebalwa go gore go ra gore mokgekolo o bone gore ba tlo be ba bolayana tene mmago bongane ga a tsamaya re mo iša kae re ka se no re tsamaya ge nkebe malome e be ena a hlaba mmago bongane ka thipa be le ya go botša ba gabo mmago bongane gore mmago bongane o kae ba mo tsebela kae ba tsebela kae be le tlo dirang ka ena ya a malome o dinyaka ka mo ya mmago bongane nna le ke le gona bongane mmago bongane le ke le go bala jwala ene le a bule ke le go bala jwala a se o re ke mo bolela gampele o re ke bolela nnete ene le ba a ba sakane mo gae mo ba ilwa ene le ba ilwa yalwa a go le botsilo ya dilo lengwe a botsaka tšatši le lengwe nna ka bona maaka a fere mmago bongane a mo gateletse fase a botsa gata a peta mama bongane e ka bana mama bongane ka matla o a tsenya a botsa kao le ya ema ntse ya ema wa kira tile a nke le yana o wa tlhoko a hlaba mmago bongane ka thiba mmago bongane a mo swarisa a botsa ka tronkong motho o gogile tronkong mo 3 months to 4 months 5 months a boa a sabile ganyane batswadi tswela ko ntle malefo o bolele le yena motho wa re fedigara o ka re ba re o bone bongane motho a founa mmo re mmona everything o tla re fa ditaba ga boa ko ntle malome o bolela gore o hweditše mamago a gateletse mmago bongane ka fase gomme tate a mo itia and then tate a fetša a hlaba mmago bongane ka thipa tšatši le leo be ke re ba mo adimele ka gore o ka re o ne dipotšišo for yena aga tate a feleletša ile yena a hlabang mmago bongane ka thipa gore koko o be a bona gore mmago bongane o ne maatla
and then malome ba fenyiwa ya gore gore koko o bone gore mo a gone bophelo and go seneng bophelo taba batho ba babedi ba gore lo ke santse ba tlhokana o re o sa ya kwa RDP ba go mma go bongane a le sa kwana a sa kwana ya sa jwale tsamaya ya gape go bothata man wena tate re bolela le wena individually so o bona mathata a gago e le eng le eng mo bophelong ba gago mathata a ka ke gore ke no kry-a mosadi o leng wa ka not magobongane o mongwe o ne tšhelete ya go nyala ge re ka re mosadišo ke tšano kokotletša ke nyale mara papa o ka re o tshwenya ke madila man awa ga ntshwenye thata a nwe thata malome promise nka fetola ya a o taga a ya go fitlhane e ke le go bala jwala o gona mondende and then tšhelete gage o nya le ngwannyana kwa magononong ngwannyana o ke le go bala jwala a godi a botaga o ya ko ngwannyaneng oo o mo rekela jwala a sa ile mo rekela jwala o ya tabeneng a se ya tabeneng batho kwa ba motseo ba je ntsarwana plesterman a kinyala imali a tlatse tafula a rekele batho tšhelete ene o gona ndende o ra le ke dilo ja gage o tsamaile no ga ke o ya easy pay o sa anima tšhelete tšhelete ka gore a emsari sharing eo go mabonono a go ya ntho e lukago a re berekeleng ngwaga lapa le re sane lapa la bobedi ka mola le sontšeng le tsene gore re tšhaletse ke metsotsonyana o ka re founushiwe maobane re ya leboga Thobela re a le dumediša go Motse Community Radio pitšeng tše kgolo Thobela re gona ra lena le bolela le kakapa a radio mo pitšeng tše kgolo mo mmabothelezi RDP tša Motsia ba re le bona bongane le a rereša mmagorena hello ke tipotšiša nto nngwe ya gore ge e ka ba bongane wa bonwa mo di-RDP tša Motsia marara mogeletsane a ba tsebe gore bongane o ka yena wa bonwa mma gore na Thobela le re le ne molaetša o le ka re fang ona mabapi le polelo tše re di tshwereng ka fa nke le tieng di leng re kweng ke re nna ke mmona everyday bongane ke a mo tseba ne ile tšhomi ya ngwana gae ya ke mmona everyday o feta mo gating ke le ka sontaga ke mmone o tshwara jwale kgaetšedi yaka promise bongane ge a ya troneng o be a ba jo a tshwenya keng kwazi babakhe mina ngazi kuhle ukuthi bekagula aphethwe yini tate morwa wa gago bongane ge a šalle a ya troneng o be a ba jo a tshwenya keng yane re botša gore no tlhakatlhakana mohlogong and then gape troneng go ya motho o e leng gore o swanetše a ye go phetha a phethela moya troneng a go no ya motho mongwe le mongwe ba re o opa ke tlhogo o tla ya go dula troneng batho ba swarang ke malwetši a e leng gore ba ka no ya ba go phetha ditaelo kerekeng ba boa ga ba dule kerekeng go swana le kua ga moremi ge o ka bona motho a dutse ga moremi ba re o dutse o phetha ditaelo o dula gona go ra gore o ne problem ye e leng gore a se nto e leng gore a ka e phethela a ya gae jwale mma go rena mo mogaleng bongane o phetse ga botse ge le molebelela le mmona a phetse ga botse o a boledišega ge le molebelela o a boledišega motho a phelang le yena like a ka go tseba ka mo morago ga mo like a dulang gona go na le sephaza o rata o phela le mošimana ka mo sephazeng seo o like o re berekang le yena
mo like a dulang gona ka mo morago ga gona go na le sephaza ya o rata o phela le moshimana ka mo o Bongani o phela le moshimana ka mo sephazeng o a hlapa o a kgahliša ge le molebelela a gone bosodi ba gore mohlomongwe a ka nobe a kgoga dinyaope kapa mohlomongwe a se gabotsana a o bona la le gabotse a bontšhe gore ka ba motsadinao mmage yena le ya mo tseba mmagorena yelo ba gešo Bongani o gona ke tlhaloetsa ba Bongani nna ke a tseba ke ra ngwana wa mo tseba wa mpotsa nna ke papa gore na emanyana go nduela a kere taba kgolo e be e le gore family ye ga e tsebe gore na Bongani o ka o tšhabile toroneng Bongani o gona re tla netefatša gore go sasa re kgoneng go bona Bongani and then e molaleng gore Bongani ga a swarege ga botse kua ga Ntule that is why a ile ge a tšhaba toroneng a se ga Ntula ya RDP mo a tsebang gore mmage o gona ya Bongani sama na umbudikene ane le salano ya ga rege mmilo ga rege wa hlapa ke motho o na le bothata bo yoane o dikela go ma a rangwana o ba wa ntle a khale ke mmoja wa ntse ka lwana wana bothata wa ga Bongani a robali o nna soseng sila mpuri ba go isa ene go ratire ka mgo ke le botsa nnete Angiri na ke ra tsamaya papa ga o re tsamaya rondo a dula ga ndo papa ga o na roye o na ka di tmo gona Bongani wa ya ke tlala ka mo gae a tsoma ja mo moseng mo o jile ntse e si reke and then go a si sa troni ba se silwane and then go no na o reka mara bo a robadi ya o ra ya thank you Bongani o rakile ke mantšu a ke bolele ka o ka re go tla kwa a ke dire so ke nagana gore ge ke a ke dire so ya Bongani o rakile ke mantšu a gore o dutse o ja tšhelete o ja jaaka o bo mmotsa mantšu a opa a ka se dumele tate ga a ne nnete sentse tate a tsene ka mo sentse tate a tsene ka mo a re fe tate ga a re reše tata go rena ene ko mogolo dilo tše ntšhi santse re dikwe mo go yena ene le a re swabiša lebaka la gore le re swabišeng ke gore le phetse ga botse go feta monno mara monno ke yena a bolelang ditaba tša nnete tša go kwagala gore o nyaka thušo mola e le yena molwetši mo go lena so tate nke re go thuše man a o ne nnete ene lebaka le leng la gore o hloke nnete ke lona le le diang gore o hloke mosadi ka nako e ka mengwage o leng mo go yona o phela bophelo ba maaka ene tsela ye o e swereng mosadi o ka se mo hwetše ka lebaka la gore ge o šalle o kgona go hlokomeza madi a gago o babela ke ge a ija a sa dire selo mosadi o yang go mo hwetša le bana o tlo kgona go hlokomela bana ba gona o palela ke Bongani a nnoši papa o ka se kgone ene o mokgalabe o motho o mogolo gore o ka tšea tšhelete ya gago ya modende o a rekela makgarebe majwala matlatša tafola o mogolo mengwaga ya gago ga e dumele dilo tše o di dirang mosadi o mongwe o tlo mo tšea kae ka tsela ya bophelo ye o e phelang papa re ya go thuša re ya go thuša mengwaga ye o leng mo go yona go nyakega gore ge o dumediša batho ba bomme o dumediše batho ba e leng gore ke ba bagolo ba ne maikarabelo ene ba tsamaišana le mengwaga ya gago gore ba tle ba kgone go go agela lapa la ga Ntule go ne le type ye nngwe ya basadi papa o ka se ba kgone ene ba ka se age motse ba tlo no nyaka yona tšhelete ya sa ba ija that is why o dula o tšhaile o hloka le tšhelete ya go a go hlola gore na ngwana a ka be a hlakela thokontše dife gape ngwane o gausi mo a kere ene gore Bongani a ye toroneng ga tšhaba toroneng a se ka boela ga Ntule
malome o bolela nnete ene ngwanola re tla mmitša a tla mo re tla ntšha koloi go jwale ya molata a tla mo a tla bolela dilo tše di dileng gore a tsamaye ga ntule koloi di gona ka montle ka mo e tla jwa ewane ya mo RDP ya go motšeng ene tate jwale ka motho o mogolo ka abuti ya batho bakhi o swanela ke gore o rwale maikarabelo gape o ka se hlokofale o se le mosadi go jwale mosadi wa monyaka o paletše ke bongane a na nnoši ge o ya go kry-a mosadi o mo kry-a ne le 4 ya bana le ditlogolo tše pedi kry-a type batho ba mengwaga ya gago o tlo ba kgonanang karabo ke aowa a ka se tsogile ba gonne ene nna ke rata go botsiša papa go bongane ka ge rena o ekwa gore taba tše gantši le re botšang anke re di bona o ka re di ba le nnete ka gare wena mo go gopola mola wa fitlha mo ka ba o re boditše nnete wa reng nnete ee re botse bongane gona mo di-RDP mo ene ke a monyaka ke mokry ba mmolela ba le gona mo ee alright ge o re fa maele wena ka lapa le la geno o ka re fa maele o re direng ka ge o mogolo e le wena ya ka re fa maele ya gore le thušeng ka mokgona ka kgonang alright thušo ya mathomo ke gore ga o kwane le ngwaneno a o kwane le mogalabo o bona o ka re phoso re ka ilokiša jwang phoso no ba re gopelane tshwarelo lokiše phoso e o ka mo gopela tshwarelo nko mo gopele motswadi yaka ke gopela tshwarelo po nkabe ko o sentše ke tsile gopela mang Joseph ya mmitše gabotse wale ka ngwaneng ke mmotsa gabotse ke lemphoetu Joseph ke gopela tshwarelo nkabe ko o sentše o duma gore Joseph a phele jwang a phile go phela go tshwana le batho ba bangwe a o dume gore a phele go swana le wena so ora gore a ke lo tshwana le batho ba bangwe ke tshwantsha jano ka nna le nna ke rela gore like Joseph a phele jwale ka abuti age so ka mofa nkono mo fa maele a mannyane gore Joseph mo philong re phela so nkono mo fa maele so ke re philishane ka batho ba bangwe ke wa maele ke mfa ngwana ke rela re mo fa akwe ke ya Joseph ke nna ka le philishane ka mgo jano ka batho ba bangwe ke kopelane tshware a ska phela go swana le batho ba bangwe tate tate mogolo wena ka moggo a phelang go swana le wena a dire jwang a ke re wele santse gore monna malefo nko phele go swana le nna e ba le mosadi e ba le lapa e ba le bana tsentšha bana dikolo tlhokomela bana ba gago ke fa malefo maele wa nkwa ke mmotša šumalefo phela go swana le nna nyala e dula ka ga gago tlhokomela mosadi anke tlhokomela bana bereka monna a go ne nto e tlang bonolo wena go e fa Joseph maele o ka mo fa wa reng ke no mpha ona maele a gore a re thušaneng tshwarelane gopelane tshwarelo thušane ka mgolo go thušanang wa e kwa gore o le mogolo tate mogolo wa palela ke go mo fa maele lebaka ke gore o ka se mofe maele Yehovelo fa ena maele o nyoko fa yena maele amutanga o mogolo ene tsa go rata ene go la ga le ya masadi le masagonono nka di bjala go o ka ema ka bona and then o itsamaele le kereko e tsamele eng and then le wona gona o bona bo filo bo and then o be le mtsadi o nyale le nna ke le mtsadi di nyale le kwane o di bira ja rina le kwa bohloko le di bona re kwelati na e bile go go tshwara di ka o rata ngwana gae no re a leboga wa tseba moroka monno ke a morata man ene monno go botša nnete le kgono le lapa la ga ntule le kereile tharolo ya mathata ka baka la gage magagesho la bona ene ntwe ke e ratang ka yena o bolela nnete a sa tšhabe motho o bolela nnete a sa jike dihlong nka duma gore go hwetšaga le bongane and then bongane a tle kua ga moremi nke bongane a tla a hlolwe gore o jwang ka gore malome o kgwathile nto nngwe o re bongane o hlokile dijo ka gae
a gapeletšega gore a tsame a ija metseng jwale tabeng ya go tsama a ija metseng o feditše a ija le ka mo e leng gore ga go a loka and then ntwe ba mo fileng yona e mo tsentšhitše dilwana o ne le problem mo go yena ye e leng gore e hlotše ke go gapeletša gore a je metseng ka baka la re ka gae ga a je ge a ija o ja ka mantšo jwale ke duma gore Bongani a tle ga moremi and then nke ba mohlole nke ba mo phethaphetele se ba se hwetšang go yena ke sona se tla ba botšang gore na ba swantše ba dieng ke duma jwalo and then Bongani ke nagana gore o tla tšwela pele gape a re botša maikutlo a gage gore o nyaka gore bophelo ba gage bo be jwang o nyaka go dula kae le mang and then ke kgopela gore mo a tlabeng a dula gona a tsebiše ba gantule le ga a ka tsebiša rangwane o ra tsebiša mmane gore mmamogolo ka mo o ra tsebiša promise gore o ko kae and then ba kgone go tseba re Bongani o ko kae ba phentše ba mo hlola ba phentše ba mo founela and then ba mmontšhe lerato le la ba ileng ba mmontšha lona mathomong right promise go swanetše go retolwe polelo ye koko a intšhitšeng ya gore wena o se kwa tšwa ka molagae ga go kgonagale o setlogolo ene ngwana a morwedi and then o le kgarebe o swanetše o tle o kry-e monna a go rate ya go nyale o boletše polelo nngwe e bohloko mo wa re motho o gona ga go ne bothata re a ratana mara ga go ne tšatši le a nyakang go bontšha maikemišetšo a gaga mabapi le lenyalo a ka se le bontšhe because kokwago ka yona polelo yeo ya gore o seke wa tšwa o dule ka mo o be a go tlema sa mathomo ga go kgonagale gore monna a ka go nyala a tla dula le wena ka ga kokwago go ira gore o dule ka ga kokwago o hlokomele lapa gore re swantse o hloke monna and then gore o kgone o dula ka ga kokwago jwale e swanetše e retolwe ntwe gore kokwago le mo a robetšeng gona a tsebe gore o dirile phošo ntwe a e dirileng ga e diriwi wankwa kere ka baka la gore ntwe kokwa e tsebang ko gore ge mosadi a nyalwa gore a re go a tsamaya mara ge a re promise a dule ka mogagage gore a re promise ga a swanela go nyalwa promise o swantše a dule ka gae ke ka baka le o bonang o dula le monna wena o le sure gore le phela gabotse le ratana mara monna a sa itsene taba lenyalo o tla nyala jwang a ka se nyale because of ntwe lepheko le le dirang gore o seke wa tsamaya ke lona le le dirang gore monno a seke a nyala ka re ga a nyala wa go tsamaiša ene ga a go tsamaiša polelo yela ya koko e ya feila ene polelo ya koko ga gone gore e ka feila e swantše e phase ene gore e phase kore wena o hloke lenyalo gore o kgone o dula ka ga koko malome magatša malome ke nagana gore moroka ge a tlo bolela o tlabe a e tswalela re lebogeng gore le thekgile tsela ye ngwano a itšereng ya go nyakela lapa la bommage thušo le seke la kwa dipolelo tša ko ntle ba tlo o bolela ba tlo o sega ba tlo o dira eng sa lena ke gore lena le dumetšeng go tla moke le swarišaneng le thekganeng ka baka la gore go ne le ba bangwe ba e leng gore ba kgatlha ke dilo tše di diragalang ka molapeng la ga bolena ba tlo o nyaka go le tsena ka bogare gore o mntwana loya he o ko mo anthata a nise mokgatšhweni he o mntwana loya njani a kere ga le theeletše polelo tšewe le a ditšea le di kgaphela thoko thušo le tlo ikgwetša ebile ke dumela re šetše le ikgweditše le wena o tla kgona go tseba gore na ke eng ntho e rakileng mogala ba gago ka gae e tla tšwelela and then le tharollo ya gore o bua jwang ka gae e tla tšwelela a kere re a leboga moremi e re ke boe ka mo wena ka mowe and then ke moka o bolele le bona ge o fetša o e tswalele ke moka go fetša go e tswalela re tsentšhe ba bangwe thobela nna ke le josefa kere ga se botshelo a bo be gona lapa la gaelela le a gege a ke gane leho le gona maane 1 2 3 la ratelanane and then le kwane re be le botshelo
ebile dira ja dina di setuke lefela o mongwe le o mongwe a phelang lefatsheng ke a gage di mo tsamaele gabotse a go tlo ba jwale ankele ngaka she ya go tla go bona tšeo ka moka ya go tla go bona le ditharollo šomoremi ane ga mafelelo nthe mae ka tšago ke na le 14 years ke lwala ga ya o jwa lesotho ba ikeola wa molala o sekamana ba re awa o sekgofale oma ga botse boduba e tshwanetse gore e le nna o ge go e ba le lehu ka mola ba re kola wa molala go sekamo molalanyana ena se nnane ke di modimo wa mogolo a thibele mago a tle ka nature ya no tate modimo ga apare shoti ebile modimo o ka gare ga batho family ka moka o kgona go ntšha motho wo motei o e leng gore o tlo mošomiša go phološa family so that's why ke re le lebogeng ngwano moremi ke ngaka ya setšo o thušitše ba bantši a ka se kgone go thuša batho ba bantši a tla palela ke lena thušo le tlo e hwetša malome o tlo ba shapo mahuela leng ka mola a re re o tlo a stopa batho ba se ke ba re kwela thoko go sa sage go ba lehu ba le moremi o paletšwe lehu le gona ke re bana bešo mara ntwe a tlang go e dira ke gore le tlo tseba gore na mahu a hlola ke eng and then le go robadiša bahu ba le ba robetšeng ka tsela tše e leng gore ga di gabotse moroka a ke go leboge malome ka kapa ba gešo ke tlo le thuša ge le ka thuša monno lapa le la lo tsoga abuti o mogolo ke ne nneta gore bo abuti ba ba leng magaeng ba koile gore ge o ka ba o mogolo o swanetse o rie dilo gabotse gore bana ba tle ba kgone go go šala morago lapa le ke boletše taba number 1 ka re swanetse gore re ye go hlola gore mahua a hlola ke eng bahuba ka moka ba robetšeng re ba lebelele gore mahua bona a tlile jwang re lebelele malwetši re le nyakeng go tsoša lapa la mmane ya lena re nyakeng go bula mahlatse mebereko re tliše mpholo ka gae manyalo a tlotla ge lapa le le leseding taba ya abuti ke duma gore o ka re go ka no ba le doctor ye te thaopang medical doctor wa ka te thaopang re thušeng abuti re mo thomeng fase ka di-CT scan ba mo check le nna ke kgatha ya ka tema ke duma gore re thušeng batho ba borena pitša tše ke tša rena ka moka magageshu ga re di thušaneng go apeya ke duma gore go no ba le specialist se se e leng gore se duma gore re tsebe bokgoni ba gage a no re nna ke rata go thuša abuti o ba juitše ene o a mokwa gore o baba ke dilo tše botse malome ke sa go dula fase le yena ke mo thuše le yena re mo apole susule le mo apering ba ga ntuli tšentšhi re ya go dula fase re di lokišeng re di lebeleleng a ke nyake re kitimele meropeng fela ke a dikore tša lena di re nyaka kowe ke nyaka go ya go lebelela gore e ka ba go riegetše phoso kae pele re tswalele pele ba etla gore kwela ditaba and then re ge re ya meropeng re lebelele gore re berekile jwang ke tlo le thuša kere le re emeleng ka mola Uncle Joseph re le boga motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96 number nana go tšwa ka mola Zebediela ga molapo a Zebediela dinamune a re a leboga re ke a leboga modimo ntle le go senya sebaka motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM moroka a šiba ba go rogile ngwaneshu nke o tšee sebaka se o ba tamiše ke moka go fetša go ba tamiša ba tla ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia ruri re tloga re lapile melala prof a ke le tamišeng ba gešo ke le lebogeng ge le fihlile ke ba ga mang ba ga ndo anke le re feng sereto sa ga ndo
se ka tseba ke mma gore na ka jesi ka kuane pinki ka fa ke ngwetse a ke se tsebe gabotse e kwa a buteng ko no se tšea ka moo wa ga ke šaletše o šaletse ke šaletše alright yeah alright a buti ke mang o ke lucky o ke bralaki eo alright o tswa kae gae ke tswa ka moganyaka o ka moganyaka ga o se le lerapong ga o se lerapong o ya o tsamaya le manna ke tsamane kgaetšedi le mme malome le mošimana ka gae o lena le ba barare le bana ba motho and then o ke mosadi a bute a lena o ke mogatša malome a lena alright no re a leboga ya se se ke mang Stefina na le lengwe ko wena mang wena aowa ke ne le leng le ko strateng ba no re Stefina ba alright mmamalome wa bolelang ke ana ndo a buti ka mo ana ne prince ndo alright ya re ka malome ka kapa nko ba femela ya kgaso bana beshu ga re bitse maina a dingaka ba profeta ka maina baagišane ka maina ge ka ba mohlomong e sa lela ya ngakeng no ba gore wa kile ka notekela ngakeng ngaka ya re moagišane wa rena a re jwale re avoida gore motho a tla re ba boletše ka nna nkane le bolela ka nna mola le etse taba tša lena ga re tsenane ka ganong ge go ka fitlha lebaka la gore go be le go ngangišana o no emiša letsogo ke moka re tlabe re go lebeletše re tla ra go šupa ke moka wa tlalletša kapa wa fokotša kapa wa phigiša kapa wa dumellana se sengwe se re tloga gore se kgopela kudu ba gešo mahlapa ga a nyakege go ne le mantšu a mangwe ga a swanela go kwagala mo moyeng radio e kgetha mantšu radio ke ntongwe ya go theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale nako e kgolo le e nnyane mantšu ka moka ga ona a tswa mo radiong a ya ka tsebeng ya motheeletše e swanetše e be mantšu a e leng gore ga a tlo o lomela ka re ga tsebe ya motheeletše sa mafelelo bana bešo nnete tafoleng le a bona re nako a rena e mo kae ge le ka tlo tlho le jika re tlo tswa ka mo re senke re kwa gore na gabotse le tshwenya keng ande le hloka thuso wa mohutamang and then ke ngaka moremi ke nna ka kapa radio ke la ke makua ke ntate malefo ka mo le lokologeng bana bešo segolo thata ke go dula ditabeng tša nnete tše di letlišitše mo pitšeng tše kgolo tše e leng gore ke tšona tše e leng gore di letlaiša ka nnete ene ke tšona tše le o nyakang thušo godimo ga tšona a kere and then ya thobela nkore ke bapale sengwenyana fa pele re ka tle ra gatela pele bathoma gore fa ditaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga ke moka re ya leboga le ka no thoma go tsena ditabeng ba gešo ora thebela tata ka kapa le ntate moremi thobela nna na le mathata ke kwa gae ka kua e ke mabapalong kwa gae o na le mokgwa gore ga ra go šio ka ma 1911 go bethe go tsamaya dilo ka modimo mazenke and then ke mokana ke itse ka re tšatši le lengwe ke tswa mmerekong ke berekela mo dipolase mo a maburukwane ke tswelela ke tšhaišitše ke itse ka no fitlha ka ema monyako go ema monyako ga ka no feka tša sekulupe ka se beya mo monyako ka tsena ke nnoši ka mo ka mana sesteraka ka mofasa mosamelo ke goditše dikota tše pedi di tlemilwe ka ntho tše ka diulu so ke a fihla ka ntšhelelo tšela a zengana go khwetša motho ka gae ke tšheiša kamera sesi yao alright so ke mokana ga ke fitša ka di tšea ka ntle ka tša parafina morago a lebati ka di tšhuma ga ke boa ke a mmotšiša ke re gane goreng ka mofasa mosemela ga go na le dikota le di tlemilwe na ra bona ke tsebe selo okay ha ena stress
so ka moswana ke santse ke tsoa ke mmerekong ke thibela ke noga mo monyako ke a mmitse ka re tla o bone ka gore ne ke setse ke ita ke nako ke itse ka fetse ke tsamaya aowa a ke boa mmerong ke a motšha re nogo le e goditše na gore aowa re putukile pele ka moka ra sanka re no kgwetša selo go fite letšatši le lewane gape ka leila ga ke bula monyako wa mmerekong nogo le ke sa e bona gape ke a mmitse ra gape tla o bone noga ke ga a tswelela nogo la e sa e bona so dilo tša ka le nna ga di tsamaye gabotse o itse wa tla ntato mongwe ke kopa lena makuleng ke tšhaišitše ntato le bolapole le nngwe a se ka kua ntle ka kua a fihla go nna a ntlhalosetša ka mokgwa ke leng ka gona a mpotša mathataka a wa ka nnete ke a motshepa ka gore na nkgwata mo go nyekagang gona nampila a re gona re no o kgopela dinamba ke a mofa number jaaka le nna ka tša gage go tloga moo a mfounela ka bo 6 ya late a re mo kae ke rana ke mo gae nampile ke a morela ga gešo ke pele ke so a tla mo go nna a bola le nna re no monna a re tsamaye a ba swa snifing a kara sniff a ke na le sona a ba serekiša kae re ba serekiša kwa tlase kua a wa ntatole ka tsamaya le yena ga ke fihla re tshetse sekontiri re ka sekgweng a fihla ka sekgweng gore go nna gore o kontšhe snefi sewe o nko phase mo fase mo so napile ke mokana gona mole ke taborawa ke thoma tlela ke letšhogo ke re gane why re phasitša bošego ka ra segwa ntatola a bolela kore mpotša ntho ngwe lengwe ke naganang o lua le sona nna sa mesefelo ke marapeletša gore a re tsamaye re jike ka gae ntho e o nyaka gore ke e dire ke tla e dira a ba ra tsamaya ka gae a re fihla ka gae nna ba se gona o ile ka mamone ke šitše ke nnoši a re fihla ka gae o gapeletša gore no nna ke robale le yena nampile ke moka ke agane ke rawa a kgonagale mapele ya ke mosadi motho ke monna jwale o robale le yena jwang o re no nna nka robala le yena gore lo ja ke re tlo tsamaya gabotse ka mokgwa wa thobalano o mokgwa thobalano ikwa so ka fetša ke gana so a le busy a nyako khisana le nna so mara ga mpatamela so ke kwa voya nkare ke voya ba something nkare ke voya nyana so atho ba mpatamela so ai ntatole ka marapeletša ke tšhogile gona mola a fetša a ngala tsamaya gone re etšo ka gate ke bola ke awa ke rabotse motho go diragalang ka yena ke re ke mo founela ore kae na play ka shimo ore le scope and then ga ke kwa vele ke kwa rase ya mesi o sa mo founela le wena malome ne ke nyo abose ne ke wetse ke awa ka gore ne ke tšetše ke le tšhogo ne ke nya go bona gore motho ke motho muta mang jwane jwale a wa nagana gore mohlomongwe go mo founela o tla bua ka pele a re jwale o šetse o naganne ka mogomong ka digwara no go mo founela mo gabotse ne ke dipuditše gore gabotse ke nyako mo swara gabotse ke nke ke bitse setšhaba nkampotse gore ke motho muta mang okay se se o emiša letsogo a e tlhalosa gabotse ntate ka kapa motho o re founetša a re motho ola nto a re ngena one gore ba le ena o e dirile o robetse le ena ka kua setogeng o re motho be le mosadi mara ga tloga le ena be le monna emapele sese ke ngaka motho
motho ke ngaka ke moprofeta a mo tsebe a ba tsebane o tsamaile le yena e le monna ge ba ya ka segweng le ga moprofeta mo mo taba tša gagwe e be e le monna ge ba fitlha ka segweng ke a fetoga mosadi and then wa rra setšhabe a setšhabe ebile ba tšerele phone a recorda yena motho a morela re gape ke ya go bona gore wan recorda motima phone ya gago fale wa rra sa nape a re alela tsona a re jikela tabeng ya go phasa ka seneifi gape wa rra gore a loke wa bona batho ba le ba tswileng mo gore ba loke be ba no phurulla ditaba so ka pele jwale re biele tsona se seriko jwale nna be re le mamone be re tsamaile le ngwana wa mmeoki a tipsini nne be re tsamaile mosadi monna bila wa phone ka ma 12 o re gape ke diragala ke mohlolo o bona mme be re tsamaile le be le ngaka napile o re ke re motlhoro wang o re gape go tlile motho so o rile so ebile o tle lena ka mogae ke mo robetse ebile o mphile number phone mapele ka nako ye abuti a robala motho o be a fetogile mosadi gape goba ba fetogile mosadi ga a shelela morobala ka re ga re tlhalosetša o re e be e le mosadi mara nke re ikušeng ga botse tabe a re ikwe ka abuti kore wa tsa re ke inyaka mo diphetogong ko gorela ke reng ena a e tlhalose ga botse ka mokgote we rena a re tlhaloseditseng ka gona e na le botseng yona straight ya se ka le utela yona gore o robalang le mothola ka gore wa tseba gore bothata e ba eng ne a kgopolo a buti be itimetše ka nako eo a ke nagane gore motho o ka tloga mo wa be wa tsena ka mmabololo le motho a fetoga mosadi a fetoga monna a fetoga mosadi ke nagana re ke kgopolo e phetse ga botse o ka fetša o ija fase so abuti o gopole gore ge re bolela ka digwara re bolela ka go shera kudumela re bolela ka go shera madi and then ge o e tšhabatšhaba thuso o ka tle wa e hwetša mara madi a le mo go wena a selo seo re sa tsebeng gore ke motho eng a tlo no šala ene a tlo go tlaiša so mo pitšeng tše kgolo ge o ka re go fitlha mo wa ja ke dihlong kapa wa tšhaba gore batho ba tlo reng moroka o tlo o thuša mo godimo ga nto a e kweleng go wena e seng ye yena a naganang gore ke yona re ya kwana ke re bana bešo jwale a re duleng nneteng re bereke le nnakong ene wa tseba utlwe le nnete ga botsa e tla le yona jwale e no mo timeletše goba mohlho mongwe o timeletša ke yona nto ke nana gore maybe a ka ba a ne le tšhogo le go ja ke hlong abuti a ke re o tlo nyaka thušo re fe yona abuti aka awa yone da bona ka mogowe so yene ke dikarabala le yena motho ewe so mara a sangare ka no fetša ke fetša ga botse le yena so ke ntho if a ka e bolela ga botse kore ka lebaka la gore a ka fetša ga botse le yena go swanela o na le motho mosadi o lokolo a moyeng alright thokolosi ka se sware founu ke kwešiša gore motho e be e le motho mo e leng gore šwe o ile a feleletša e le gore wa tsamaya ka morago ga gore motho a tsamaye o ile wa bua wa mmona ka morago ga matšetši a makae ntle le bošego bo o mo founetseng after hour a zanga no mmona gape alright bophelong ba ga go mmone ga kae motho ke ga teng o tlile a go porofeta and then la be la tsena ka gae la diatše le didiang tša go phetha la be la ya segweng at the same time re kopane makuleng ra fana le number phone nambile ko mokana late ka bo 6 a ke tlo kopana le yena mo tseleng ga re ya ka segweng emapele abuti le fane di phone bua a ke re nka seno gore maubane ke moremi man mphe di phone nambile gapela ka re ditselang ke di lebe ka mo bobedi di gone segwana ka mo nke re o sepedišana ka tsele sese gane lena le e bone jwang abuti alright ore nna le ena re fa di number phone ke nna ke mo gopetseng ke kwa amboja taba jaaka a sa mesefelo jwale ke mokana lady ke taba re ke mitela kolbeke ena mfounela same time nambila re gonna rona ga re kopane nambi ra kopana ra ka segweng ga re file kwa segweng ka kua a ntšwa tirelo je a ntšwa ntira jona
a fosta gore ke robale le ene ke ntse ka gana ka fetse ke mo ka le mo rone distare ka gae ke gore ke tshogile wale ga botse tšetša dithobalano o di nyakile le sa le ka kua segweng re sa le ge le fetša go phasa re fetse dire jeka moka ga jona ka segweng wa rra taelo e be le pheta e be e le phate ya seporofeto goba le dirileng ka kua segweng taelo e le phetileng ka molake ya mohutamang no nna ke na le mahlatsa a mantši ke na le badimo so ane badimo ba gaešo ke ba le ba ka kwa ntle ka kua santse rena ba batšea ba bee mo gausi le nna and then lo jaaka gore di tla loka okay and then gore a tšee badimo a ba bea gausi le wena le swantse le tšee tsele sese wa ka yena a sho o feitša e dira ka mogong jwale ge le tšea tsela e sese ba re ke mmila le riri ya mtate malefo ya ka mawatla gore mmila o mosesenyane mogala bo ga a šala go kgopela dilo tše ka mo a senke go atla kgopolo ya gore mara mo ye e diragalang kapa e diragale a nna ne ke timetše ne o timetše wa rra ge lebelele ka mola segweng motho wo a nyaka taba tša digwara o be a fetogile go tloga bonneng go ba mosadi no changitše o bo mmona re ke mosadi o ne matswele o ne meriri ya bosadi ga botse ke mosadi di dula di gona di tshwaro di gona ne le mosadi ne no gona le moya o mongwe o montši and then la fitlha ka gae la tsena ka ntlong a ka ntlo ka motsentša rona ema ka mo tsheta ntlo o kika mo letepereketšego ka gona ka fao okay and then go tloga mo ge o founa di-phone number tšeo le lekgono di a tsena a di sa tsena and then ga senke o itswa ka baka la letšhogo ga go nyaka go tseba gore mara motho o la be le motho wa nnete be go diagalang ka wena ga e ka gore mona ile gona ke motho o thuša batho e tša fetša ba e checka gona kua so a ke tsere gona ba e bone jwang okay ga e tšedi fo o nke lo kopelana le lekua go yena ga e tšedi tla natšo ao wa nna gore founetša ke ra re founela gore botsa gona song jale mme o be re neng le ena ke ngaka ya ka metseng o rena wa ditsadima mogašwa ding di fa di bolela le ena jale ka mmotša ka re gapelela ke re solosolosolosolosolosoloso napile mmola a re o mo kgopetse tšhelete na la ke re a mo kgopela a re yena mmeole a re nna di-number phone tša batho ba ka nokeng ka di tseba a mphe number phone tšeo ke di founele ke bone na gore ke tšona na mapele o wena o beng o le kua go yena gape le kopana le mehlolo man a re o tseba di-phone number tša batho ba ka metseng ka metseng gone batho ba go ba le di-phone ba re ba natso šedina a re tsebe gona ga re yena ke ngaka ya ka metsing lena le mo kry-ile ka metsing aowa ra mo kry-a ka metseng le mo kry-ile kae gona mo motseng ga gage allright jwale ge ba fetša go mo fa difounu tšela tša batho ba ka metsing a re motho le a se motho wa ka metseng ke satanism tene ka morago ga gore o rile o dilo tše mpe le mo thušitše jwang aowa senke ka kry-a thušo felo allright okay ke kwele o ka re ba sa hlalosa go tše dingwe e no ya go tšona a buti ke kwe awa e no ba ka mogowe so o itša go fetše diralo tša moto ke tše ka jwa le nna ka ya kua le kua ka fetše ke wela matsong a ntate mongwe go tswa kwa ntle ka kua so le yena o nkgoditše ke le motho mone ke le motho wa go bona nna no se ne se se ka tsenang kae ka sa se bone so ntate o la wa tla le mo ifono le yena o mpotse gore o nyaka mašelaka a ne ke a samela a ja mašelaka a mpotse gore o thibele moya mempe a ja mašelaka a hlabahlaba ka dinalete a ja mae a khupetša so go tloga mowe ya be le gone ke sa tle ke sa bona selo la ke robetše so a re tsene tabeng ya setlhare se la goreng o se kry-ile ka mo kamoreng ya sesi sesi ke nnete bo o beile setlhare ka kufase ga mosamelo ao wantate moremi a ke se tsebe total nna a sena motho le go notswa ngaka ka metsing a ya go fa sona ao be ba sa go ga nna
be re itse ngwana wa meo o sa wa nna mo alright lebaka le legolo la gore le nape le bitša mma malume gore a tla le thiediše tabatše ke tabatše abuti a di bolelang ka mola le monyakelang thušo ka tsona goba go sane tše dintše le monyakela aowa le nna ke ne taba tšaka alright a tsena ngwanešo okay a wona ntate modimo ntate kakapa ke ne ngwana o ne 15 years ngwana ka bošego a robetše o lanto ka moting e re korr morago ngwa go feta ke ngwaletše dipitšeng tše kgolo ka re be ke sa tse gore ba ngwala bjang no re nthušeng le ngwaleleng pitšeng tše kgolo ka kua gae a gone boroko tšatši leng ke ile ke tsena ka ma 12 ke tlala kgone ke ne kwa mmiraka mo kgone e tšhaba mmiraka ga ke tsena ka gate o nonyane ngwe ka ke kgolo nonyanele e ka nampile ke re fotsea ke nampile nka re ke a kgamega o se ka e roga moyeng okay ke a kgamega nampile ya fofašile jale ke timela kwa mone gore o a mpulele ka pela ebile ga e fofa mola e wiša lefofa o a mpule ke re laki mane nonyane le kwa ntle e wišitše lefofa a re re o bona sefofa le gore ke la mohutamang ke nonyana mohutamang e kgolosona la ke rawa nna nka se kgone wa boifa ke rawa go neta ba sa kgona re roba le fro ka masa ke ila ke tsoga ka tlhoka fofalela ene ntate moremi gone jwale go tloga ngwa go feta ka November ke no tswa dišo so mo diduleng mo le mo dimpeng so di no tswa sa fola di a fola di a tswa ndi a hlohlona loto laka di ba o kare ke lepanta di ba o kare ke rashi fela a se rashi ke sort of dikutu a o se phula fela sa fola nambile go tla tše di tswa ditšhila go di tswa metsi di tswa metsi ditšhila okay like o ka re diboko so a se boko ke ditšhila go fetša mo go fetša go fetša mo tša madi okay le gone jwale di no tswa le gone jwale ke sa le tsone ne ke a tengwaya loto la ka go tloga be ka go feta le rurugile ke sa le rušitše keng le no ruruga ke lengwa le lona ke lengwa ke lekile go ya di-testing gantši ke re maybe e ka ba malwetši a gone jwale aowa a sona ke makatša ke tsona dišo tše go tloga ngwa go feta ka November alright ga ya aowa mane mama go kae o hlokofetše molato a o no hlokofala ba re ke sejišo o hlokofale tša le ngakeng okay ene ke sa le monnyane be ke ne sa ma 12 years ba ne 9 years alright a buta ka ba ne 18 years alright sesi wena le abuti le akwana ya rakwana and then ka morago ga gore abuti a re ke bone setlhare ke se tšere ke se thumile go ne le motho o motee wa ka ga a ileng a mmona goba a ileng a mohlalosetša taba ye a le bitša a le ka go e bolediša ao o boditše nna re ke bone setlhare ka morenyago mo godimo ga mpete ka mpasa ga mosame ke sa gonaka bana ba modimo ba šokiša le nna ke agile mo thele bona re no swana re no hlaka go swana ga šale o bona re fegeletšana so ka moka re no swana re tsebe le gore re molato ke eng nke di notla ka wena mmamalong gape le nna ka kua go nna ke mathata fela gore go ne magotlo a magolo le a mannyane le mafele o le bona gantšwa le bona re ke marega jwang mare mafele a gona o ka bona magotlo mpotse legotlo le thubula fridge o kgone e bona ka morago ke ne le ngwana wa lesogana o ile a re go kry-a matogana witbank ba mo tshereanya ke kgale ke kitima dingaka ke mo tsamaiša awa nna a ke kry bokaone and ka moga ya go ne kwano and then nna kore bokone style sa gore a ke suela lebala nkere ke bona dithako tše dingwe mara di bonagala gore tše a se tša mpša tšene nkore go ne mantle a mang ke re a wana ke ile ka olela gante ke a to go batša mphapo a ka gantjela o sa bereka and a ke robala matsogo a ka a omelela ga oma and morwedi wa ka o ne ngwana wa mosimanyana a kwešiše ngwane ka re mogala o ne style sa gore ke ra a bolela gore yena o tla te polaya
kore ka kwa motseng wa ka go hlakahlakane kore a ke tse gore ke rieng e sa le re thoma go aga a re fetse ebile mongwa kwa gona go bonala dintho ba tena tse di fofuregile kore a ke sa tswa le gore ke rieng kore nna le bana ba re no swana kore no hlaka go swana ke tse gore gabotse re tla thuša ke eng kore no kgopela thušo tate Moremi kore a ke tsebe mo ke lentse mogala ba ga go kae robetse ke sane ke ne 29 years ke sa le monyane heba okay Prince gore ya man nkano ka re utshogile wa rra wa ka tsoga wena o gabotse go ba gona le se o ratago go no se fetiša le wena a bona ka gabotse le ga teng molato a kua ya go boroko ke bona dilo o bonang wa rra dilo tša bošego eng se nko re tlhalosetše o etša motho kgomo ke motho mmele hlogo ke manake ya la motho ya kgomo okay then ke nna motho no reng ke a tsuma ke motsumi wa tsuma wena ke motsumi diphoofolo tša mohutama le tša mohutama ke tsuma dibatana mo difeletšeng bo dinkwe o ne le go di swara dinkwe ya di bolaya nkwe ya nkwe na wa itseba nkwe wa rra nkwe ke le pogone nkwe ke ya mo ya dithabeng pogo ke yona thaeka ya mogopha magoši o tlo di swara dilo tšena ke tlo ke di swara okay so ke moka ke nna motho re ke a tsoma ke ne go ya go tsemeng ga ka ke ya bošego jale ke tseme ke di bona mo tseleng ga ke bua gae ke kgotša batho bošego boo jale mahlatsi ako kore ke mophela ke ba tseba metlhe mara ka tšwa mo tabeng tša bona batho ba le ba lemo gore o a re bona ka tabang ya mpiatši ya gago a re bola mpiatši metlhe le metlhe ba bola mpiatšela a botšetšeneng ke robetša gone bothata ke ka masa ka bomatereng ke felelwa ke boroko e re ganyane Moremi o ka re wa go duma nke o moadime le kopelwana le Moremi a berekšele batametša le kopelwana le ka mo ke bona o ka re ga a bolela o ka re prof wa moduma thobe o ka tšwela pele wa re ke robetše ke felelwa ke boroko so ne ke ne le sister la le sesi ka mo ntlong ke moka ke kwa di-stepe di atla di tsena ka mo jarateng ke ra wa gore ke papa go ngwana wa sesi o itlotlo kokota ko le madile o tswa mo a tswang aowa ke sa dutse gona so dimpše di a go bula bwana a di go bula ke a go ikamela ke dutse mo mpeteng nto e rarela ntlo e tla mo lebating ya ema sometime e rarela ntlo ela e tlo ema mo lefestering laka ke thomotlela ke le tshoga ke tlo re ke lebana le yona ka mahlo ke tšhabela ke monagane ke a batamela kua kgausi le ntlo ela ke ntse ke ya mpia ye ntee ka montle ya loma ntole ke boela ke monagano wa goreng e re ke tšhabe ke yaka ka mereng ya sesi ke a motlhalosetše ke re gape ke nyakile timela ka taba gore ke tšeene le nto mo lene ke šetse ke tswa ka lefastere mahlatsi kore mpia e lomme ya tšhekana le mpiela sesi o re a re tsamaya ro e bone ke ra owa nna gone ba re nka tswa cause nna o leretse ke e bone nto eo wena nto ke bolang ka yona o e tsebe ke re wa di kwa dimpia tše di go bula ka montle nao ore aowa dimpše ke a di ikwa mara nto o e bolelang nna ke a ikwa e tšheke di loma mpšetše a o e rarela ngwako ya kua mahlareng ya rie thoga mehlarenyane e la kua le bile awa ya sepela gone molato ke ntwa mohutamang Prince ke yona ke fetseng go bolela ke re motho kgomo ke motho mara tlhogo e ne manaka okay ya thoga mehlare e thoga mehlare ya sepela forogo a go esa ke bitša sesi ke re tla le ka gapeletšo re ke tsogo e sa le ka pele ke re tla o bone mana wana nto ele šia ona gona kama ba feta ke ya ngwana ka bane 5 years na ngwana lela be le feta ke la ngwanaka mara ke la motho lo okay ya thogamang ke a maitu ya lahlela mo fase ya ngapa monyako bona ke tse le dula kae Newstena Moganyaka kua Moganyaka gone motho kgomo gauso le lerapo alright so Prince dilo tše wena o di bona ge o boa go tsoma le ge nka dula ka gae ke no dula ntše mašhegong gare ke tshwaretše founu jaaka awa ke kgone o di bona then ge o ile go tsoma dilo tše kua nageng a o di bone
nageng ke a di bona mara je a ngere ke tše dintše tša tsona di rea tša tsona ke ya te phetela nna dula ke di a tša tsona eng wa rra o bona eng ke bona batho ka mosegweng ka mosegweng ya ee and then ba di a tša bona wena o no te phetela wa ya kua o ya o dula ke be mo go bona ke ba boifi ke tloga ke no te phetela mara wa rra wena okay badimo ba gago ba strong batho ba go bona dilo tša mohutoki a ba be ga botse ai probleme ka go bona dilo tša bošego dirithi tšela tša gona di a tsamaya di aparela wena wa re ka baka la gore nna ke tshepile nna monno ka kua gae ka baka la goreng ge selo a se bone be re kgone to re le ithuki ra re tsamaya ba tšatši ile a ntshoša ga senkana ka le go tswa ka mphone a tshogileng ka gona ka re ile a fetša a robetse le nna godimo ga mpete a tšhabile ka moreng ya gage okay so o ne nako e kae o bona dilo tše diso prince go tloga ke sane 18 years a ke boa komeng go njwa le o ne mengwe mekae onjole ke ile sora 25 ora ona le bo ma 6 years to 7 years o di bona o hloka thušo e jwang prince nna ke tlhoka thušo tšhireletšo ke duma ka ge nka tla ke sa tle ke sa bona dilo tša mohuto ene gone le engwe ke lebetse before nka fetla go yona go ne mmetse o ko mpotse ka mokgone gore ena a ka ntea so a ntreanya ke motho wa mme ke motho wa mme ne kone gore ke tlhoke mmone le o raka go dirang o raka ntreanya o mmona bošego a kere ke motho o mo tsebang wa gona mo nageng ya gabolena and then polelo ye ya gore a ka go tshereanya o e boletše e le mosegare kapa mo ditorong o e boletše e le mosegare ke mmona mang le mang a mmona ne o e bušetšela gantši ebine le maabane o e bušeleditše lebaka la gore a gapeletše gore yena a ka go dira gore o latlhegele ke mogopolo ke eng wa mmona ke ko mongwe ba bonang bošego kore ke nyako no kuša gore maybe le lwele mosagare or le dirileng prince go tlabiwang gore a bolele so sebakwa kore o bola mpia jaaka metlhe le metlhe ke a losa o ne mpia tše kae prince ge di feleletse ka moka ngwago ke nagana gore ke lositše mpia tše 40 mapele o be o ne mpia tša go feta 40 go ntšwele ke tše kae prince wa tokoleditše o šetše teng o tokoleditše fale prince monna o bolaya eng maleka ke maleka dimpia tše tša gago ke swara tše ka moko a botse ke nna ke rata tšea di ba reng ke di-pitbull tše tša go gobatša batho prince di lomele motho mpia tše ankere mpia e lapa e be le chance go ka tla ya re ile lekišana le motho di a lapa ne ee o boa setogeng di lapile ya go sana chance tše e robale nako le sa re e khutšitše go iwa setogeng a e be le chance o batho ba ba go ba le di-pitbull gore di lome batho kore a ba di lapiše ene le tsona di a fapana still di-pitbull tše di a fapana wena o rata tše dife mo go mekhuta ya di-pitbull ke rata e nka reng ke china to ke ya go mixiwa ka mpia selegae wa e mixa buang prince wa e breeda o nyaka pitbull straight wa e nyakela mokgotsi wa mpia ya selegae then di a go riela pitbull e wena o e nyakang ya o ne maitemogelo a dimpia prince jale o di fepa kang dimpia tše 40 prince nna ke ya di apeela kua gae ankere a nkintše ke tsoma dibatana tše ke rekišetša bo mangaka then tšhelete e tsone tša te support-a ka tsone ke kgona go reka bo maupi ke a di apeela kore tša te support-a mpia tšela tsone ka bo tsone le nna di ang support-a jale mare ba busy le tsona ka moka ba ntshepiša tsone lo tša mohutong no o hloka thušo ene le lapa la geno le hloka thušo ene go nyakega gore re go šireletše wa e bona tene re bona gore re ka bereka buang prince wa bona so go njwa lo šetse ka mpia e teng then mo bophelong o nyaka go bona o leng prince ntle le go ba motsumi mo bophelong nna ke nyako bona ke le DJ e famous o le go DJ wa DJ mo di-taveneng mo ka moka mo medirong partyng ka moka o ne sound sound a ke nna motho le re kone mo letšišaneng mmogo wa ka okay alright mola batswadi ba lena ba robala le ile la hlapišiwa aowa
mola motso wa bantsho a senkela hlapišiwa alright ntate moremi le ene wa gomile ne 6 years bošego a robetse ka ma3 o thoma ka ma12 go fitlhela ka 3 o lomagantšha mena o dira menwana a tshwanambile thuthumediša leto le le 1 lapa mamage le se la berekwa le ba le dika batho ba ka tšea dilo tša bona ba di bea ka mogae go ba bo bapallo ka mogae ba e direla ka mokgo ba nyakang batho ba ba bošego lapa ge le se la berekwa le ba bonolo gore batho ba bošego ba tle ba itirele mokgwa ka bana ba ka mogare ga lapa ba ba tšee ba ba berekiše ka mokgwa bona ba nyakang prince o hloka thušo abuti ya ge o hloka thušo mmamalome o hloka thušo ga mmogo le wena o hloka thušo ka kua re ne bothata ba gore ba mo tšhetše leswiswi motho wa monna wa moporofeta a ka seno go bona le kgono ebile la be le šetše le tšeana le ya sekgweng ka morago la tšeana la ka gae la ya go dira dilo tša phako go ne se a se tšhetšeng mo godimo ga mokgala bola taba ya bobedi motse ola o nyaka go berekwa mmago lena o hloka go berekiwa le lena le hloka go berekiwa prince ga ke rate gore e be motsumi a ke rate ke rata gore prince ge e le gore ke dj a be dj bolela nnete ntate moremi le nna a ke rate ba motsumi ka baka la gore dimpia tšela tša gage tšela kore šitše ka re tlo re tlhoiša ka batho lena tlo tlhoa ke batho o tlo kgwela dimpia dimpia tšela ntate moremi dimpia ke dimpia kere o kry di nyetse ka di-next door a ke re napile prince a mola ba re tla go tlhakole a sene ko di tlhakole nampile wa bona ke problem ke bothata ene se seng gape ke gore nna bela ka bonna ne ke re a tlogole go hlwa a lebeletse dimpia at least ga ya go tsoma a dime dimpia a fetša a di bušetse goba a theye a kere gone dilaga gone dibokterata tša go thea diphoofolo le gona makgowa ba sa dumela batho ba tsena ka ditšhemong tša bona kose diphoofolo di a tura wa ikušiše phoofolo di a tura so prince ke duma gore a lebelele se sengwe se e leng gore se ka tla sa motlišetša letseno le le botse and then a kgaogane le dilo tše tša go mološa le batho wa ikušiše so re tlo le thuša re boneng gore re bereka buang prince and then re monyakeleng spiritual counseling for dilo tše a di boneng and then re mmereka be gabotse prince dimpia go di rata ke tlo ya ke kua ke tlo go fa maele gore o direng a kere mpia ya berekwa e swana le motho tlo le thuša motse o tla berekwa abuti o tla berekwa le hloka go tla kua gae le tle le hlapišiwe le lebelelwe and then re tšee go tloga mo mmamalome go na magotlo a mangwe ke magotlo a go romelwa ke ya go senya dilo tše botse fela ka gae a tlogela dilo tša kgale ka senya dilo tše botse ka moka dilo tše di senyegile go sa nente e kaone ka mo go nna no tlhoka pelaelo ke tlo go thuša ke bao malome ka kapa tšentšhe re tla di feleletša ka mola a gone bothata gape jale le mpolaile mola ke sa re ke tlo gopela prince tlalo la nkwe le re a tlogeleng go tsoma batho ba modimo a ke re jale bothata ke gore malome ka kapa o swara nkwe le o lwana goba nkwe straight prince nkwe o e swere ga teng ke e swere ga teng nkwe ke ne le ba tafolkopo re le ka dipolaseng ga gosi ke kampa mosotho ya kgausi le ya magoa wa bona gona mo dikampeng a ke nyake o tsena banna ba le ba kwata so re tla ilokiša ra bona gore re mo thuša jwang ya o ka bolela le bona awa polelo a e sa le gona morokanne bana bešo ge o ikwa ke re wa tseba ba bona mehlolo batho ba ba kopanang le bona e ka bang dingaka gore ya ba ba porofeta mo go bona ba no ba le dika ka moka ba ikwa ge abuti motho a fetoga monna mosadi ga a mo founela o re loskopo jikijike ga e sa bereka wo o re utswa kae kae motho la re ke tseba di-phone number tša batho ba ka metsing tliša mo ke boneng what if batho ba le ba bereka mmereko mo tee wa go swana na mara go lokile go netaba moroka o tla itšea go tloga mo o tla tseba re na swantše a berekeng jwang re lebogile